Mwache mwakwa Badwam so ni yenkase bre na aso no ensam na doso de obetie bi enese ensentwefo enkabomuko no panyi a wode omanim adensam atudwa sesa bre pa de MPP amanyoko ne aposifo gidi owo mu no eya atofom kakra sanso na head teacher se wo asante achemfo ase wo chirema bia ya achechefo di wonti beto no eho asema yeden pa wutu breku district court no so akwa setena ama wafo ene wo mu adamfo abetodwa se wo mu nkotwera ban kukumu kakra na hwehwemu egusua enkoso na wo mu edumugya fo yi a yede betu dwa no ase na wodumugya wa abresia bi mu medwiri gu wo mu so no omo panyi ba kwa akasa chese de ayarehwe no egusua ya yekoso to woten we ene nsem ahodo bi namde so mo se Badwam so kase nam DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra ushia me a frame anochewa ba ajwase wa fensem ne ntwe mo no me de to so amount Albert Kwabena Jonfo titine Emma and Central for Nkabomuko Ghana Journalist Association ye twaniti ase GJA na wode nsemo to Johnson Jofo nhyiamu no ase no wache se dan wada KPFM Central ni wo ye mfimfi mantemo no nipa bonifo bi na obi eboro no anaso wode ne sakeka no mo wode kwadan aposifo ka me se besi ne nhya dan ko ba bia na enum no wache se otwe aposifo adwini gina so etwe MPP amanyoko na adwini gina sanse se nipa no na omususu se wodi ntintima wa MPP amanyoko nim na wo hye se de owoso obo abaya no ebo no na se obo nsentwireni no na ne no wache se sankrofo enyina besi ne aposifo ntumi ntu hu adamo MPP amanyoko ntumi ntu hu adamo nti amagidie ye owo sa kuo mienu mu no atofom ya sefem ferry niwo se begina ka se yente hwe pese yente just obi krapo anoma bi kra bo hwe mangu yasom se yasem na yesem de tu dwa no to wo no se bipidifo no eti wasopem anase wona esese wodi udwuma ne eti wasopem a omutu anamo na yehu ni se no kire se na se omujai epedi aman de betu ye bia no enfo bibia ho na da no so ye kan wa ha say if the system fails to protect us we shall protect ourselves. It is a one boy on no one share so boy yen ankasa no the boy be sense election mu ne woyi na se an tate an hwe ye ho so an boy ho ban te ye ho a na che se ne e bedu 7 December ne na ye wuwu okro 3 weeks ni a ya so to ye nua be me ye nchi obi aye justice has been denied. Just yenu no ohwe a pepepe yo sabio in fanye juma you say justice has been denied. Adna nkrofo no din sa nsamone sam no omo ne nam ho infoni ne kra nya no e ba akokra di another chese ohwe ne picture na say odo de say odi ono no odi ne juma just ye ohwe infoni na Mijidi say, "Kuma Ghana please na just say enya dia." Yefri hone yanko gumashia mu nsemu kakra he teacher say wasante achemfo ase. Wode ade shrede to ka be wo mfo anim. Se wasrada se se ade ehia omu kase pa no. Eye bia ya chechefo di wo mu eti ebeto sanse. Ba bi wo hono mu a wode cheche ni beko baby ote no ne baby asuku no wo a okwachara de no beko du no aye leti. Trebi kwa mopon aso benya ahyen akwa afie mu no eye nsempi ne senti wo stress be ya ka anya bia kura kodo asuku so nkanka abaide ne bi wo so no enka adan ahodo bi achechefo di wonti beto no abanye wo moa no wonsanka kesi a na ewo mu kesi pa ye se ye dan no enjina ya na nya dwuna pa ayesa abofra sena musua de 2 enchense egusu nyina tete enso to a kire pon kola no mokọ awe na nya mencha de former MP Honorable Alex Kwakukranche be who say to be a mofra no mu no enkoyi from class 1 to class JSS 3 obesini nyina no asi 2 classroom block for KG with the modern one asa kan ho ama ohawa na ye wo mu a ensuo to a na ye pon kola na nyina no atuatwa beda Honorable Kranche Alex Kwakukranche ase say wonam ne so na sa adwuma di aban asom ama na ebe wie pɛ ama ofo ase man so ahye ofo ase ene wonyam nananom ahemfo ene adontehene a womo asante achimfo ase enso ne Adom News nsentwofo etwetwe nkomo afa sa nsemu ihu womo nso ede nsem sei ene tudwa ma MP
enam no so ne ya sa adwumadi e koso yi na ono na akofa oni wi na aba nti edika na ono ne yebeda na ase ni adaga na aban so ase efisa ye ono a nka ani we ni mu na nka ma enu nti ne ye nso ofo ase asante ofo ase ohiri ne nkonju asofo ye se ye da wo mu ase ye da aban ase ne ye da honorable kranche so ase se wakofa sa de oyi abre yen obi eni wa sabi mpanifo ase o chiri fo asampa kodo na sa aban aba na obeboa ye de ye nyina ye fo ya ho de ye tumi ye bibia nta chiri abusuya yankwa ahomaso na ye ni nkomo anadwi ya na beto dwasa akwambukafo akoto ahye nkrofo bi so mamso ma ahye bi ebu afaso ewo ye asante mampo kwan ne so ho na ye nko Daniel Tachi aye kwado ne mu nchemu no mfa emaye Daniel mache Anto aba meje oso me shobo ye nchemu di apoti na esi anadwi me free Accra me ye fa VIP bus aka ye ko yechi na ye bana ye dru be ye jamasi a ye fru mampon escapement na aka ye be wura mampon honom no preocupe be ye 245 move bibi na ye hu se torchlight bi e flash it is na police for eja kwan mu a anadwo o mo flashlight a mo gina cars no enti ebra ye dru baby a torchlight no flash na o matwitu enti o mo kire ye driver ni se won gina ogina ye na o mo di tu no kire ni so se won bie gate no enti o bie gate na Roberts no fru ye e sha se tututu o mo tututu no more than 50 minutes na to kasa o kan mu sa anto se ye kono so na ye nya ye fa police escort ba ko kwan so enti police escort no so ohun sa no e na o take cover o kan e chi a ono e reply enti o mo hu se police e reply no na se enya dia o metini agina ye police for no etu na no eno enam so ma se me no kan nipa be 7 to akika o mo a me no kan se ye wo mampon emergency ye center ho a omo ehwe ye ayafo anase omo ato na akika o no ba driver ni no wa ha ono na betimi a kire na esi porting pacho ye ma kwa baza e ba Adom TV so jemeso but o betimi ma account of ne esi here because ne me hu ye ne se to no share se to na wo kaka no e ba ne sen the buy ne say I'm a driver me for people na me koto say the touch light air flash me say me gina to say the police for wona manadwo a omo gina wa omo ye no be omo gina me no a me hunu ye pepepe me nu say omo park cars bebrebe cars ne sisi ho ana omo de omo tiu e kire me so say me bie gate no me omo de tiu no e kire me so no ana me bie gate no omo ba inside na omo start say omo tutu etuo omo start say omo tutu etuo e back enemo okay enti eno ne ade a ekoso etu ne bia tutu ma ebinom enho aka mugu hospital sesia na minim se de enti omo ba ahyen mu se wo mo ba bewi ade so omo ya kromfo ampa anye bia no within the process no omo se sa nkrofo ne ma bi mabia kwa nkrofa ma de a pastors a yaji a yede kwa koma wo no eno no ma fako na me nso mesika ekitame eno nso omoje ede koye na de ntia na ne ama omo ntimi anje obi a omo ka ho ho ne ma ne se ye police ni no ne de no o reply no na ma mu se police wo na ma mu digane koye na so ye de pastors a yaji nkrofo de kwa koma wo no na si ye nchen we nim ho anti e ba ne sa no omotame no koye na me nso mesika ekitame omoje de koye mamemfa wonsi we ayare hosem nanso nyame nka mo ho ye kana twa ba ye ka say ambulance ba ko a omarobo no nso matama ambulance no ko ambulance ba miensa na eka cars omarobo no ho ba ambulance ba ko de am say omodi ko na che say omoye robbery ni nyina wie na ambulance mu no omokotena na omotu ambulance ne ko because omarobo ambulance drivers no enti drivers ni nyina edida form enti omwura car no ba ko mo ambulance car no ba ko mo no mutam de ko eti mumo ko na ahwe ahyen be se na edi monimu a ma robi omo ahyen edi anim de be buru be 6 to 7 ye de no kan be 7 na se nye uhwe mukura nye police ni ana omo de anim a o fire ya enka na nkom be se agina ahyen ahodo bi edi machi so mo ba fu operation ma to aba nye police ni na ka owo ye ka no maka na ebe siwo jamase area ho de tese me dwuma me se me no kan kra wa ho ye ho mo nyina ayira
ye hom wanyina because cars o ma gigi omo ye na egi cars aka nyina ye police ni na not e VIP bus no mu a wodi ye ba no eno na egi yen enye saka because police ni timo kra no nipa aprapra no enye nipa kete bi samo bu edum nan obi nani afe just police ni kra wono protect ye kra no ono kra eda hospital doctor for hwe no techie be pese meti bibia se kakra omuru aka ni mo no obi resist ya na because him say san krofo driver ni man ni so omu for so no so on be gate ni to be gate no enti omuru am a omu tie ni mo nsem omu tie ni say police ni wo police ni wo hin. That was the first statement omu tie ni me man today but omu tie ni mo no nsem omu tie ni say police ni wo but then ono so hu say eye Ann Robert no ono eteki cover say na be obetimi akroku ni to no na watimi afesi omu enti omu wura mo a after that statement no mu sha say so mu shoot enti omu shows na omu ye no bi nekika passengers na omu wo eye ka no mo enti ebro omu tutu to na police nso reply enti according to conductor na ono wo bus no mu chese ni quota ehye no em say to no eka Ann Robert no ba ko enti omu fa ni jacket no di chichire saa ni pa no e no mu wuri si ambulance na omudi koye no yes am Roberts ne fro car no bubusa se police ni we kire so omunim se police ni wo bus baby aroba no gina wo tututu no comment o make ya omuti bi no ye nua baba akon no de woti ne aroba no kan no wa ha ye betimi ni na di nkomo madam na u kire se ebra Roberts no wura kan mo before me sha se tututu no mu kan ze me e de no mu kan emra Omoye say omubere inside no. Asema Am Roberts for ni two ba ko mu kan say that police ni no we police ana ka say ni nyem so police ni re inside no. Police ni ka say wachi aye nyina ntemra wachi aye nyina wie no was yan 2024 yi ma motena ka ma na test message say yadru ha munjai. It's okay, and even what catches a radin for you could bring your so say amen. It's the man rob and you remuna or two no. Idea what can you answer a police in any way? One I was say, yen test message, you know. And tonight say it means target. Nessa mona no obi wo mu a ma am Roberts information say post ni wura ka ni mo no or can say kransa no what na say. Sa pepe me jini so ya no obi wo police ni no na any edi san komo no. And so now I'm Robert Nwate, or no one will nick any movie new room, no so be candy posted in the car. No, so right, can no so by the same thing sign. Police in any way, no two, or the car to an answer. And so we are not police in any way. When I was here at Tanaka, by one I was here and test the message, no. Not as a bill, what kind of more my information? Informant room. Aha. Me person me dimusie. Minimum says bus bed because the minimum to say beer STC mono VIP bus. So for STC Omoji obi edin eje telephone number jibusu ni din STC de minimum so omo yesa na munyina na mahwete ana ebetumi ahwese seat because obi a disappear free bus ni mu de say nipa no ene Am Roberts ne ho omo sa information no munyina ama no aboa mahumododo ana obi a disappear se afa na omudi car fufro ba eba be fa free man pon ha akọ yeji ene bebi amafo kwenti yenya ya hwete a ye gina emergency anim ho but this car no ba wi na ye kra ye sakọ on board and so na ebe hu say apart from more plus 7 na ye nim so mo receive treatment no say obi fufro bi efiri mu a no na wan ka ho bi mu a ene ebe hu say ono na Am Roberts ne so ma no ano wote ka ni mu kolem ne mo nam no mate Daniel tachi me da say premtu brem ya besa ba ho na enchiremu aka echire no ya beje na afa ya de ni nyina asom ya hwefo abusu akromfo ena o makosi pampim e wa Asante Bantem Asante Bampon kwan ne so ho aka akra mu afro edu Asante Bampon no wo mu atututu a manipa benson ena we no ye basi no emu nipa asen be 6 edi nkan a omudi kan stop yo mo ne de ye nim nipa dodo o mato wo mutu nanso looks like na o makasa yina ye se post ni ne we so no kwa dem se na o target no omo maka de nyame adom omo na adwuru omo de nenso omo onkwa wasomdue nti ebekoso ade akire na de ebebe bia na ye de asom yahwefo so na mejina na bedwam so kase am de so ma no pa medi ni nyina si wo hwefa DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wo hia me a frɛ me anoche wa ba ajwa se wa ye na ye homra na ye online portal ne so nsem de obakwa tampensem mu ento aso enko ba bia
Badwam so ne ye wra ho no pay na so ni nyina mu adwuma ne de yegusuwa ya ye sanse obi akra me kwakwan aba o na akromfo ba akohia no atotutuo nyame ne yeda na simple se for now obi amfa mu emfiri mu na akoye pra na pra kuro ne kura no ne ko enafom na so ni nyina mu no so omo nkwa ekuta wo mo na no kra ntie de ho na ase be mewrade ne aya hwe yie so Son said, the devil liveth amongst us. The devil liveth amongst us. Trebi abon samono. Oti yemu. Trebi ajejefo no. Okakuo no ho. Mo amagina na mudi nkomo no. Konkonsani no. Ojinam. Owi a ono a oko type story. Mo ma na headline keke o. Oko type story na ye voice over to ase. Oye full documentary package. No akobbo. Nza de bia ka se sori pa de jai sama sanse nipa onya wo beye o kwasinsi aba no na boboa no na sa awre wosem yesie nso de nyina mo be se remove kwasi ene efiada ene efiada yesa na otune kwa kuku ayi so enu kwada de ne de the second month of 2024 ne de akugu so kaka kranyankopon e de akwa ne sa wo kana se obi e confuse bo se ade e February mu ana ye nwura February mu January ya chemu mi oba ya no onyem January north and south and ye we north no south ne de by next week Friday de na next week Wednesday de na say ye de agu ye awura Valentine month nim odo yes ya ni kunumo ya ni mema ya ni men ya ni boys ya ni obi ya na ayemobo but ne nyina mo no nyame kura ye because singlehood award no yagibia kenche message foforo I am tired of being single I'm emotional no pay mo amorhwe me muntie I am tired of being single but I am tired of being obi be ware me I am tired of being single obi me ware me twem mo mama mo tu by February 13th no so obi abe ware because 14th no I adofo da we Methodist hymn number say the Lord is your shepherd. Rather be shepherd good also for say the Lord is my shepherd. It say aware no dem fan to wansa. Mam yes and enye breta ACC ni. First quite na omutai no mamponkum. Yeah, baby amna no eda no say wono ho ye dwunu ho ye din kama special odru aka mo odru GBC for be for no so ho na akromfo na ta omokote ena pani bia daruma o me esi police post e wo kun no ano hwa ena isa ama e kun ne de no ho na abrase kakra I want to believe say ekoya divisional commander municipal commander ene empenfo aka hwe bambon sem so ebunko betimi de afaso kwan betimi aboa ma asomdwe timi aba obi opre bia nso anka fra akrofo na sem de because o ka aja wunye sada me ka so se so mo so mo ye bus no so no omo ko manim se VIP buses ni fra santimampon ba kumase no ebi wo no mu a se unse VIP bus ni ski na so lodi a ejesi so wanom nsa na wotena driver ni steer na nimu a eno ano no ne jana dum engine bedum o se I appetition detector wo yes okay engine no ebedum enti I think ye ko yanim ya no ye be koso nya more security features. Okay. Martin Pegu sent important message to Yoko over Cecilia Dapa's case. Tell yaka ni de na wi ntino so ko Cecilia Dapa MPP primaries you be arrested if there's a delegate and ode hokokoba mo bebre pam ye bewuram victims of Salugu attack appeal for assistance MPP polls help me to become a better MP aspirant tells Eastern Regional Minister. Salugu attack youth drop names of suspects. Ayo ko amanu so se no na ye kan asemi about bibie ni anwea so be quiet yes MP sa aka nanu miensa na ye ko abato so e hono mani abre ene okọ the same constituency mabunu ne buebu afu so many MP atena for the past in few best and nine ebe ko no nwotwe asuo ni afi na MP ni abre se ne ka se nipa bi asa na so mututi na no Bankoram ni Solomon J or ye NPP polling station
youth organizer. Okay. Oh, that contest or a delegate to me. Solo, good morning. Solo, good morning. Good morning, Black Person. Bako dear. Nanyadmo now. Yeah, they are mercy. Now, Quebec say a quite a second cardepa. Say MP, yeah, the Amamo, dear Namonia Bresse. I say, or the last minute be able to delegates for voting. Black Person, my men now I say, now mention what you for, and I don't for now. Now, Black Person, Yama, your boyfriend, and say, your MP, 1 year, dear, will be a service, and Yako Papa. Fence control, I mean, Faba, want to be a yet a cra, a papa. Now, didn't you cut and say, Papa or Bano, and you may be our yeah, and my Yagidius could be owning. Okay. I Yagidia because now, free box, a buffalo for somewhere 2018. Papa, Equator, because me and son, no time of police for now, yeah, or 2 bows, now pay or check. Hospital for a plant. Until you are what is a. You have to do process of Messiah because now you won't be that. Standing in a flacadam. You got to a very map of pay in fear me and son echo fit Nanson. Papa, you know, and put you up, Bob. Mention to say, the John Swabako. Tell you when you know, about so my and put you any the ultimate benefit I say. Na ya tuma papa ye hu na ye hu no onyam putuduma bia afei aka na watwe ba ko na yakoto ya premises no wi ane se papa yi edi mfidie ada gugu rose bi so adupri rose odi fidie ba begu so afei awaso town rose odi fidie ba begu so papa yi e na pese wo kire yi ya to apa da yente won ka bio ye hu hwe afei aka na watwe pe na afei odi mfidie aba gugu fenese ekwan so na ukọ anwatem say awaso town rules no na ya wodo contract no somewhere 2015-16 okay ama one contractor bi a friend no Richard Edu na yehunya ye na papa sisa ni mfidie free kwan so afei na otwi pe na MP no de mfidie be gugu kwan so a gidigidi oye na o share company na sa kwan no a Obin Brothers young to non-Catholic company. And I quite been so when giddy see so you do pre road and finance company and I and the at the train song say papa by yet you quite my na say and now there be no baba that na someone MP so kind of say buy na kata no niska no and now no okopep bosia person or the bo aban no bosia na ode ye kwan no ono MP no si wakope sika de bo aban no bosia de ye kwan ai o si aban ni sika no no nsan botu musika e na ode ba ye kwan no na hello yes abla ko MP ni se aban ni sika no nsan botu musika no ode ba ye kwan se ma etwetwe aso enti ye pese je inchire mu furu aban no okay se MP no Pakadam bin baba because not back for the 2 year or something and I say pano ya wodo contract properly edi ama aban okay na say ya wodo contract na ma aban so na conflict of interest bi so yakoba bi because o MP no na we e say na se bejani a o so da say mention na no nti wo nanka o supervise project bi a koso okay na wo na o twa ho baba na say what you need, and I said, because to ma, when and the best supervision of Ediamayan. Okay, but I'm just saying, some MP, or see a basic car from Padia, what Buebiano Eddie Guose or Bema delegate. So, more NPP delegate and more constituents want them know. This time, more share beyond Sikana, Monsabe can Arium put to a constituents Benyanam to Abana. I said, Black Person, I told me now, what was it? Papa no ever, you like it so many finance development. Okay. When you got a no to such as say, senior secondary school or more guest domestic, but the Muja Monan crown, the Bino. Okay. Papa is so what dollars are known. The yes, the Baba Bay. None of that was 8. Papa is for 30K and I said, secondary school collect the Muja Monan Sabi. I don't, oh yeah, and this guy be
papa yi atimi abu na ni aguso a de o diskan atwa a o de air train premise eno nko dan chen no afi o ka che delegate say enya hwe oni wa mwa obi a enya hwe na etina na me ya do mo Saturday no anopa delegate nimda ni fie no mo na menum tea na mo num tea ni wia afi o mko to aba no wia na fi o de $5 no ada o mase ena ye first akunya so aka che delegate ene bibi na so be kwa for say sabe ampia sabe ye de gidie ato aba ma na afi fututuma aboye ye hu bibia na adu the 11th hour ne kwa to aba no afi na ye menum tea afi na kwa sam fidie so baba ya kwan enti ye hu ni say na da bi ene frakadam bi na ampi no pese oye enti ye catch the delegate ni say dollar ne de ye de ma o de ma o mo omonje ne mom omonko to apa ne ma obi a obetimi amaye tutujuma onti obetimi amaye tutujuma because national cake no na ye che enti say national cake no na ye che pan for say etete abetie no na ne cha no no o say ye nje soma obi a sabe obetimi baba kwa je ebi ablen o hwe ye pass MPs ya o ma ba koi onabo Christopher de ene onabo abwali jedu omu nyina no sabe emputulima de omu ye bi pa enti na nim se we ba baba beto aso because men kai kra onabo abwali jedu oba ye omayanya two tertiary institutions or yanya net Mati solo ara se we facha me na efa ensia ni ewesa ne ochina beto aba no ede afa Solomon Ajay oro ni echire bibia ni anwa so be kwa constituency a oye police station youth organizer Edma NPP America. So we're just looking for a sample. Omo se ebe yo. Na so no wase omo manu mutin na omo koto aba ni wia. O de dollar na da omo ase. Je se wan to aba na wanwene ya na se munya ase da no. Nti na da yesi na ni da ho. Na ni da ho. Nti no ka se omo manu mutin na monye dollar nkoto aba. Wase moto aba ni wie na ekoyie ma no a na sa dala na waboa no good dem no. Menye hwe ya sure se 1 million cry ira wo ma wo. Na wacheche no de adam ase. So do di ka ka se. So bi si o di ska da be wini a ono so aboa dollars bia no. Okay. Also be winning. Your daily graphic. Ghana offers free visa to Africans. Process underway. President Akufo-Addo. No quick fixes to success. Secretary to Bank of Ghana. OSP drops cases against Cecilia Abnadapa. NPP primaries. Incumbent MPs face tough contest. Daily graphic. No. The word of finder, Major General Upon Pepra is new CDS. Bank of Ghana revoked license of GN Bank legally. Court. AMA boss opens free school for children of migrants. Step up value addition to generate prosperity for Africa. Nana Akufo-Addo. Daily guide at the area. Or see, policeman dies in Galamsey operation. Return Cecilia's money in 72 hours. Court orders OSP. Delegate declares support for Asante Boateng. Major General Thomas Upon Pepra is new CDS. Yes. Daily guide. I was here to see online portal also some the bonkrata no mun some any aboboso amount. Kwesi by na no chro ba men so ba ye dan ye ho abai na kai se agwekansie beba ahose beba asem no ebedika na afen komochiche bu amatena se ye afiri ho ama na enu achi no akwasi asa atena se na pense mu ato aso bedwam so ne enko bebia. Right, fantastic morning. Abzua Samuel Kwabe Mraso ye de agudi mu nsem na ebro nsem ya na doso. Ye se fata sa oteni ya chini kufu de bro sa no. Kejo ran kasane Erica Siedu Boy Bernard Paddy Botwe Sergio Manocho and the producers my shebi bia na mede eba and of course gamepackgames.com sabrede pick one lande from 1 to 36 numbers o yibako na odi aguso na we diska go bottom your pick 4 and so hono man so with my fast odi diska to call gamepackgames.com and also Play Store now App Store now download the app no na preview ultimate diska dia go bottom 9 ya first draw baso 12 another draw na 6 p.m. draw back kwasa baso no announce all this card dia go bottom take a chance of family and of course Kingdom Home Estates amona to adan papa yina okromwa amo aso na ye no papa amafo agye atumo tremendous capsules e mana draw no garlic bitters na garlic capsules e ma
wagina onan so pa ye amayare bia yeso yero ofo abona to atwene ba bi kra na power capsules no ye mema nko aduro no ma no bi anu ye mema nko ade abe ma peso gina onan so and na so do mo nwa kwedi esia konkona yere nsamra de bro kejwana nkasa ne Eric Asiedu buade ye be hya se area FA Cup ewo England moto mu na enra kopie mu Swansea tete wasa Badwam chene bon kanumu wantumi ante and of course ama ebu abe pa ye nekra match ahodo e baso wanya se ba yenko pie mu hwe so FA Cup and right baso no na match ahodo so e baso chene so mame the biggest of them Tottenham Hotspur in Manchester City amode ebu anya nyasam keto akra tie hwe se na fixtures na sietia na okopie mu na Chelsea ne Aston Villa and na de ebu anya na face Bristol City and Northern Forest that abwani na Sheffield Wednesday ne Coventry City at the apem so eno ye okopie mu wo the English FA Cup match na eba so no na okopie mu wo Spain Atletico Madrid and Memphis Depay but beautiful goal at the moment Sevilla yom ho adwuma ma qualify for the semi-final of AFIA Copa del Rey no chane so sa efa mami now okopie mu around Europe matches bi koso England the FA Cup no mo ball but okopie mu anyasam keto akra ana madika bo so dada no ntia kwani mu ko he ye be koso wo Spain and Almeria and Deportivo Alaves Real Sociedad de Rayo Vallecano and Las Palmas Real Madrid neighbor this weekend Barcelona and Villarreal Mallorca and Real Betis Celta de Vigo and Girona Cadiz and Athletic Club Bilbao Sevilla and CA Osasuna na Atletico Madrid and Valencia at the Apemso Quasieda Etafe and Granada and so ebe we the Basso Spain okupimo Italy games bebaso Samsung France games and so ebe baso channel so fame star 946 hash and no game pack games for code no wo de be disika e de go bottom star 946 hash. Now, yanko AFCON, ochina and ye TSC more with a round of 16, but ye bo ye content kakra kwa koshe goalkeepers e bo more than power or group stage in more saves a Taylor e ba mu pani. Right, and tough saves e ba so AFCON no. So far ne dia bro na yanko hwe assist ahodo e bi mu so aye o AFCON mu. Meno ne de e koso mo ya assist abo mu nua na ma hye ne ade aka for the group stage best 11 abatudwa. Hwe Ghana ni bia nhye da nimu nti otum say yes omo qualify for the round of 16 players ada ababa one the Equatorial Guinea goalkeeper on the demo wono na demo Ashraf Hakimi of Morocco and afi so no ya okopie mu wo ya DR Congo Ata Musuaku and so ejina mu ne 4 and 5 no na Feda Aguero of Morocco and I think no Khalid Koulibaly omona ebo chire hono of course okopie mo finfin Sofia na Amrabat of Morocco and I think so no Morocco abrante ba ko friend Asidine Unai and also so ejire mo finfin na fe Lamine Camara of Senegal. Now anim ho 3 ebo no okopie mo Angola Gerson Dala of Angola and I think so no Emilio Insue be no mba Equatorial Guinea Obogumpa Ismaila Sarr of Senegal one also abo remonte no Sadio Mane mu nyina ntimi amon remo we mo na mante abo modern pa yen hwe the round of 16 games there baso Saturday and of course Saturday games no Angola and Namibia at 5 p.m. na face no ya hwe Nigeria and of course Cameroon and in Saturday games there baso then on Sunday ya hwe say Equatorial Guinea and Guinea abo na Egypt and DR Congo. And so the apem Sunday games ebe baso enye asem keto akra. Now yenkopim na yenhwe sanen foforo no so esietie na Kingdom Garlic Bitters ne kelim Garlic capsules and I make come for them on an pay. Garlic capsules ne bitters ne boa ma bibia ti makoye dia ma. Tira so yare boa ya tontom keto wi no amafia. My bitters ne Garlic ni be show bag ma bribia na bibia ntimi koye enfam ma na yenkopie mo the senior national soccer team the Black Stars of Ghana na enra the Ghana Football Association ya batudwa ese ye ebedwakuo bi se omontenase na omon coach from a Black Stars almost 3 weeks so omon coach imran executive council into me and fast stamp team to say pan so na ya fa na say head coach munchire mu ne numui omo show modwuma se ntempa so a ese na be ya adwuma edi ahye omo nsa no omaye no maye ni ye Ojam training no GFA Vice President Mark Ado afi mranimni ura Sankoma onobe Vice Chairman Professor Minta Director of Coaching Education GFA ono ka members no opoku nti nkane Black Stars player afi William Kaiser Kate Chief Director Sports Ministry GFA ESCO Committee no twen se nipa numu yi omodwuma wi a omonswaje adomo suko
ɔmo pene so a na sports ministry ni so ahwɛ mu. Right, and on members say no, yeah, share him some by my new Black Stars coach. Brennan Akasa found say for so be and share the super be asani there, but senior be any be which I coach. I'm the ever Brian. I copy more Parliament and a ranking member, the Youth and Sports Committee or Parliament, Honorable Kobina Oyome, then Samatuga. Say a co-afcon by the Kosherimo, as the Ghana Football Association, the a chop passion come by Ghana for, but on my human cries and cry twice a copy coach. Ehuba. You realize that there were a lot of media houses that were approaching me for some interview, but I thought it would be good to give the coach some opportunity to reflect and come with some reasonable whatever that people can understand went wrong in the course of his work. That probably has culminated in the show we are seeing. So at least you have been the leader of a team. Okay, so when you go and there's a challenge, you should be quick in holding a press conference, and to explain a few things to us, to tell us that yes, these are the unfortunate challenges, and these are the reasons. Obviously, it means you have not performed. So then, if you have been sacked, then means that is it. So be it. I don't see any because before the tournament, sampling the views of Ghanaians, people who called, people who had issues with some of the calls or invitations to camp and all that, and the explanations and reasons behind them, those people, I'm sure when I go back to office, will come to me and say, right, then see, and on the ranking member of the Youth and Sports or Parliament, Honorable Oyome, what do you to a Josh? And so, mammy, say, Okopimo or Latte Junction, a Cropon, a Hona Kingdom Home Estates, a dining wall. Yes, Obe, and from a Papa Kwan, a bebo, light won't be Zudia to a yes, over Badwam. Now, it's where Bassa, yes, I now when you are now pipe, that be David. That's a one point, Jarada. Comforting say my hot light agent should be a insurgent should be a come and a sign for so. A time come aside for Sadim who be the Kingdom Home Estate necessary game in democracy, but more than any more any answer also from 053 614 9961 and 0303 939 987. Now when you want to train come here, Kingdom will say no challengers and so and star 946 hash now only this go bottom gamepackgames.com and of course so Play Store no App Store download this go bottom 36 numbers ibako so na obit my 4 numbers no this go bottom a boy I na dem no at times 26 the other better to be now ko ni ma no be any case cry na obi wini ya na ehwe na yehu no what this kind of picture was in phone no battery nye nti o no so bush no obunua to where they ya na phone no battery no say o shebush or 2 months ni o mai and what this ka picture ni ehwe na ngran ya ye radio announcement TV one tipo be o share no radio ni nko te o ba krum so obeto ai crazy ba na tese ye bobondi na say we this ka pocho ke bisa na class this ka na be na afi na odwen ho ndi this ka na be say abone pusa em say gese o jadu ani twa owurem ho ba gese ka na kodi small boy gamepackgames.com company bianca ye wadi ehwe oba 2 months ehu no ke apeba bia for game pack ya hu ni pandema sanse unti na mobile sikani ya audio ati mo abroad so far ho gamepackgames.com you kwedi esi akonkwa no pay na yana nsam no ade ebrewo na of course ana nyumre ana na wia ya de you can see on sembe bro and of course nyumre so ya de beba na bibia atimi akoye Sergio Manocho Bernard Paddy Botwe I'm a producer schedule na kasane Eric Asiedu Bwedi e ba cho ye de apobodi on sembe wo no yes afia man kwata makro wia na ho sepe enso atoaso Medasi anenso memo akwa Badwam TV Badwam health tips eso ene your first time na ochi mu nkomo no na halitosis ye dia bepemene nti ene boni nyina atofade among the treatment ene kwan ya nyina befa so abo yesen eho eban yanum titiru e bebo ho ban free kankan enum nkan de ana no odi bi de pa se awe fish anyenyenyan enye fe oba fefe na sa na enso no ho ha twen ba me sure say ene ye bete se bi wo so a ma na nye aniwo mfa nhye dem tie de o ka no se ne o kwa so ye ho a oba no ahwo kama titi na enso ye da se e mo akwa ba tie ne ye treatment okay me da se
treatment of halitosis say nya halitosis obi kwa de general clinic I refer back to the dentist because omunim say ho na yare ni nyina start nti me straight for say yaka twice in a year pay. Twice in a year. So dentistry is not expensive, but neglect is. Just dental clinic na yenhye. So wo hoso so na who say when ya halitosis ana enum nka me the number to e bia obefere frame me we will discuss it. And I said dental clinic bia ebe when nyame adom most of the government hospitals no e bi aba ho work ko ka say problem say na me wo ye be boa ye wo treatment a ye be ye say ye de no na say still na enkoya ye be refer to the appropriate place de to so mienu pacho ye si twitwie no enyumre de especially na ye tang no sesia no nyame adominim de nsisi ye fre bibi tang rake okoto brush na obisa say opetang rake na oba dental clinic ye be mouth tang rake ni bi say obi o ha because of the brush ni ko ni throat no en yen kase ko inside ko ni baby but at least baby I won't say borderline ni one na white no you should brush it but to be also the brush ni ko ha orechi nti tongue rake wo ho out choosing here you use the tongue rake to rake away all the food debris na e wo we num no e na me flossing Ghana for any said dental floss no we did we any de aneka we numa and you use me patcho dey bi dental floss no because a kwan kakra a CBA on set territory so a kwan de demo no brush ni ntimi enko ho enu nti na broni aye floss say did we any dey yesimu yemfa enhihye yesimu yemfa yi safu debris no nti anwumre no say o ba bi choose am because any the whole day no nyema odi eni nyina da so we num now the dental floss no ayi ni nyina then wa brush it obey no ansa no wa brush obey so no wa brush so the be ade yi ni nyina no the brush ne be so dental floss ne ye ade white bi a asa homa bi semre bwa asa wetimi kura ne thing be bi akwa ya homa ne yemfa ni yo enye to ho na ye sharp ya na ye pe no bi o nam na ko show sim na pese udi ye no ba wo ka we ne na edua de ne di yes macho de bi yen de yen recommend dua no because edua no we go say ewowo ogams ni na make holes ewo ogams ni yes na emagam no eye weak entem emagam no esentem nti yen de yen recommend edua de no the floss na ye recommend say obi en use floss no kra enye ni nyina na was takes bi o kra it sa ahoma o try be sure say the obeti no you wrap it around your hand now the air floss no e ba kakra okay ye wi my number na kakra na obi ehia mo service a waba mpacho Perfect Smile Dental Clinic and a foundation. Your number is 0243 728542 0243 728542. That's and then so you buy OJ so I mean sure a brace me best about hobby was I educated that's a papa ain't Augustina Mensa from our year dental therapist and I would say you know AD and come on our trim in our boy and pa mommy ntia futu ni enhye so ebeboaye Mr. Yankoyen point to host CA 0244867068 na yanko check prostate no mema no e ma no so say ye pa wo padia ye mumura ho na daroma e na ode ebewura mu wo dental clinica ene ya besua di dasenne ana na wotwe besimu senkwa hoden wo ho a ebesehia what am I saying? It's obvious. Oh, okay. Yeah, that's why. Okay. Let's see, Shemenim Mahomatia Mamishe P.A. Sabida Adonipi Yasima Yewe Adakani Ado. Oh, it is a me, nada to such a shame. Shemenim, Mamishe P.A. Hey, what's it then? What rasta near for? I know for one, and the phone car. Aquava, Mamma, attention,
Man work. The first Gloria in name. That's why sorry when Church of Christ. Wow, the Church of Christ what shows this Pacho, me feel Western region. Minim there a Western region, but Church of Christ for what show what TV this is it's our venue about to watch Church of Christ for. Pacho, me better would be out to buy Kwame Eugene. On there to watch Church of Christ for one. Uncle. Today, why day, no be by mind or by power. So I don't wish you well. Me, I don't play me jealousy die. If you say you did not son, no one not cheer and one can. If you knew cheer dream, no one not demand round fair. Hey, Namia do my qua, Nami to me to be more beato, Nami to me to be more beato, Nami to me say denti, and no dear to say. Operima Bakum's Ruba for Kwame first time so Chayenia Missy Mary now we sit there. The Raoul can Nedin cow me now we see my pa Mukatia Meti we are major say ye da FIFA Kabua Chichiana Fabo say, I will be only Pani or be anywhere. If you kill, I told you, I am a wagon. Wish ya would don't die now. Why won't you for and a beba honum kwasiada West Hills Mall 3 p.m. me pa show makacho se juho 1 na nya enimu gina sanse oba pa Christy gina keche omo gina asna past contestants me show so wafi omo pa omo gina Righteous Van Dyke Abrantie and Victor Chum me ba show me fan kase boy entwem enfa maun your sister station Joy Prime 40 Jumedie Shunku bi hyeche so kekan akosi Vows Day a ebeboa your friend no most photogenic me ba show wono ho kani o partner untwa picture monfa and send it Joy Prime for na picture pa benya most likes no wonim say e idea obenya romantic date ba candlelight dinner oh jai spa intimate show akwenya na ani intino agbadu dia na iri ni ha intimu amoyire no wa ha sei no akwenya no enya aba na wo fa Django energy drink preservatives via enim just say ahwodin a Django energy drink ebema ono ese wani nsa wo kachire me pa chobo modern amount sanka Django enkanka sportsmen and women Django energy drink and I make am for ma ko ba bia na hu bia bonegono obenya ahoden shonko and I no near twetwen come afa DWP for ho dance with purpose my favorite your favorite Afronita every morning make I say me ma mo update me gusu e ma update na dia betom ne ye ho ne dance god video bia netizens for area bisa say so ofi hono oko dance god one minim so what is happening me tomamo what is going on the video is very beautiful but what is going on me gusu e fifin say mu e the update no abramo until the share video ne bra sisi ayeba nti video no na echegu no so dia na ekoso ni nyina ebe mfifi mu e de abramo pa ma sanka piwak for e de adro wanwaso aba e friend 3p garlic mixture adro yi me kanya rewa esa e bia beka se me ha me ni ba no kren so de e ba akope piwak fo nuro no 3p garlic mixture no edu papa yemfa ne me bia mfrafra ya garlic extract natural oils and a piwak for akabum ton amount say je na bo ho ban kanka we immune system no me 3p garlic mixture na mo ho ban na yarewa bia no
enjane emfa enko. Now obi see funny face broke. We dey sister Penny Pascal Nedot. Yo sister we me feel you more papa. Hey, your acting skills. I didn't see you on screen see. Omo fa untwa ho. Omo ko fa young girls na na die omo ti ho. And I want am person obi twabie. Pa show me you na ye ntotonku. One of the most prettiest actresses we have in Ghana. Also, she's not surprised that funny face broke. Or no see broke, but me ho na me funny face or broke. Hey. Bisa kaswa for no one can show. Funny face. Gore na sa kakraka. Wo ya ye nkukobu, wo ya ya farming. Class bear for ni si compound. So inti funny face broke no. In what contest? And I'm patch your sister Penny walking. Ka kunya je kwekwo no patch inti emfi on one home braces ya. I'm not surprised that funny face is broke. See, funny face's case is a dicey one. The guy has gone through hell and back. So why wouldn't he be broke? He's trying to pick up the pieces. So yes, I wouldn't be surprised. I'm not surprised at all that he's broke. Even me, I'm broke, but because I'm not saying it. So people are thinking I'm okay. I'm broke too. So if you have help, please help me. Me and Funny Face, we are in the same boat. He's broke and I'm broker. So who is going to help who? But you see, we have decided to entertain the world. But at the end of the day, the world thinks they're doing us a favor by writing stuff about us without even knowing the truth. When I go online and I read certain things, I'm like, how did they know these things? Even me, you're talking about me and I don't even know. How? I'm telling you, if you delve into Funny Face's story, you realize that probably the guy will have to call somebody before he feeds in a day. But because he's not saying it, he just said, I'm broke small, and everybody is, no. When somebody is broke and is suffering, he has to say it. But in Ghana, if you say it, then you have a problem. I was reading some people were bashing him and saying all sort of things about him. Charlie, if you have not crossed the river before, you will not know, so don't talk about it. Stop hanging some dear, or Mutimicho, now I was my some near can I will be for. I don't think shock with that, but I mean, it's part of the game. So far as I was show business, or Metro, woman, and Yampa, just ignore what I say. But Funny Face said, I am passing the hot trainer. And then Carson, and I want to win, because I can't petrol probably go to crying it. You get what? It's one pa, Sabita Fratch and Patrol. Now say I'm passing the hot trainer. You've got 3 cars on your compound. What me turn 2 at the starting business, but I don't believe it. Maybe so I am, but who knows? I know I have some way and crack or command a crack, coffee chims and a year be a no honum no enye. Nipano sem, ning I, Nipano sem. Match a boy boss. Oh, Fanny, send you lots of love, light, and love to you this morning. But you met to us so. Guy back wa. Or ya dear or boom. I want no any footballers near Grams and no for cranage or mensa. Because I remember no more to Trasaco, baby. I want for ball 9 years, my Frank Nero. Nipa or bob pound when you bomb, but cran and I say, a camboa, what change did you? It's Frank Nero no pay me, I don't know one more ball. I didn't what Papa Jana. And I see Chana and Apple away. Because you are very good in football, I don't know one ball. Said, Yakana your coaching. In turn, I to TikTok live and so. Or can send baby na baby, I may copy so cacrano. And again, Saka, but she was the sports presenters, no. Moka Humbi. Adia Chibia, moo, Black Stars, more bomb, which is where it's better than my idea. And all can send me a twice on Pacho, Yen Shambrassia. Panetis, no more DJ. You buy your two, dear Samoa Yatem, young farmer, the day you know this, the day you at them. I know they did the day you at them. Is that Sandy? I love you, Odo. Who did the day you at them? The day you are all day. The day you are all day. Obiama sports presenters no monko busa omo. Nyantachi era and a start here. Samose mo Ghana football nkoso. Na mo bedwuma fu a red ho de a. Ye be Ghana football be brese ya. Ye be to ha chusa. What ya Ghana local league?
promote Ghana League apart from Kotokoni has pen on him. Teams are counting momo. But unim Barcelona, unim one, they be out. Oh yeah, unim Ghana every anopa. Radio station, TV station, foreign sports, omo 2 hours, no more local league 30 minutes. 30 minutes. And omo local league. Omo discussion in our foreign. Now we have the Ghana football attempt say players in yard. Unim ba ko gina park ni so e. Player ben on all park so pe lose. Opia pe win. Cote d'Ivoire no host to AFCON no. Team ben e share no 4-0. Why din what football is about win football a win lose draw. Apart from that no your favorite be lack and your spiritual lack. Ubobo nyina bo po me run na etida. Obetimanya unique me and you. Obetimanya empty po de bobo po. Football mu lack. Football no me bre ne wo mo. So onti football asia. Kobusa ye be kire. Football a lot. Football no man e wo. And yet say Ghana Ghana or 11 players. And Mozambique, Quebec, 5 players. So 11. Enti Frank Nero and Ache na general. To be very honest, guy way or Bobo in Sebi or Taboas, and he's making a lot of sense. Says I not pay me be South say. I not pay me be South say. Local leagues no, they're in him like teams no. Why now him? Maybe nim Kotoko minim has minim Mediama All Stars asa. Minim Obia, which is very bad. But mete Chelsea nka, mete Barcelona nka, mete Man U nka. Na no kwa the West Ham crowns Mateo nka because of Kudus. And you know your local league for onko na obi bob pa omo ya ade. It's time to promote our own. So I agree with Frank Nero on that. Now sports presenters no mudi atemne dey. Frank mami fancy. Me nua be ma no, me fancy. Football one amigina na shokon so di play bi to Ghana for ni ba fatwa ma me ne yenkan wonu so chema adesrede en sadansa yem Jane in promoting Amanfo. Chema, it's time to focus on the female teams. The Black Princess have qualified for the Under-20 Women's World Cup. Last year, the Black Queens won all their matches except one. Give them the funding they need. Give them the support. I agree. I was very shocked to see a man or mobile born female footballers. I was very surprised to see them play. I was like, now then I wear munya sa high to say, as you ne kudus na sufwe. Maybe a sports fan, but you know, a bad name maybe I heard. So me sports for no Fire Lady by Countryman Songo, Kejua Wallace, Kobe Stone, Munya Wild. Now a Marbon. I think Fire Lady is trying for the women's sports because Fire Debiano push your mountain. I want to see more of the women's team. Tena na shoko kano. Monfa margin and mano. Yeah, twas who favorite artist. He goes school. Favorite artist. He gets certificate. Samini na bisamo and ne no pay. Say what me we game pano. Nani. Momon sem. Se boss am pedun su wie ho. Aha. No. Sawa ho. Ayo. Hey, well back Kofi Ampadu. What's called University of Ghana? Yate. Game by a good school. Okay. ATM Hania Samini cameras is here. Why? Boom, bang, kaboom. Come check me. Not your regular artist, not your average artist. When I read Badman, yeah? That's my medal. Actually, they can hang up and walk around the school. You know what? I just, to God be the glory. More higher. Ghana Institute of Management and Public Administration. Certificate. Right. File look like new, file a green. Bro. Okay? Emmanuel Andrew Samuel. Bachelor of Science, Honors in Project Management. Second class, upper division. Boom, bang, kaboom. Come check me.
Not your regular artist, not your average artist. When I read Badman, yeah? That's my medal. Actually, they can hang them and walk around the street. Same way, I'm a director, Kofi Ampedu, and a regular director. What I say, we enough to be quite a school GH Media. No, we are then one but Ampedu. But me University of Ghana, and need first degree, master's, to say, me say, or quite you know. Well, Beck. Now, may catch him say, if you had party because so. Oh, yeah, well, Kofi Ampedu residents, only location to bear now, baby. Only location, any location to bear now, baby. My boss, 42 years, and you are still looking so dope and very handsome. As you may jam, the aquatrium, our cast, what PR so. And so I would and obey. And my favorite birthday wishes named Sissy and I mention, kiss me. Says she back, kiss me, right? I kiss me, right? Say, you know, assemblyman, more graduate, MP near the I kiss me. Yo, when you are banner channel, kiss me. You was moments or much show. Na say PR say you be call Junction View Pap. Ye we nya no kwan no eso enti mo nhwe jenim. Ba jo me enko birthday wishes no. Nya odi kan me nua berma owo fie ha say Joseph Kwache adodo na anim se friend PR. Ohe eri amount. Ma me na team na say well be Kofi Ampedu ama Moses. Me da mo nyina ma Lizi e wo makeup department oba pa Lizi on na atwemanim e de ama me say I'm the guy's queen. Me di besi. Nya me adom achwada. Yebeshia baby di kan hia kwasiada e wo West Hill small e yen shroma fabum oza macro Mesamo akwa bayeda say so gusu hwebedwam in fact free by 5:30 e bepem sampempen so e gusu aka ye ho e na wo hwe ye e da say channel na do so na so watu sisi Adom TV na abehye ni sopa na brason se yetwetwe nkomo wonim se when it's a cocktail show bibia bi wombi ai enti age ye ne awie ni akọ bobo awie ahwe agokansie mu nsem awie no braso se ye hwa pomudin so emu nsem eno nti yenko Calmed Pharmaceuticals Limited yenko hwe nu papa omudi abedwa so mama BC atena se na menko do mo BC mache enenso ye da foforo awrade aye. Oh, adechina ho yefe forever young. Me das. Nyamia ya die. Ye hwe Calmed Pharmaceuticals Limited. Enru amode abedwa so ye moboso ne yenhwe de ne ye bedi ho nkomo pa. Me das pa, me da tiefu ase na mama omo achi. Anope me fi Calmed Pharmaceuticals Limited. Na maba mo nsra ban mu. Calmed ye adwumakuo wanwaso a okra nnuro, ye ka nnuro papa. Efi India maimu eba Ghana maimu ha endro no ebi ye BC56 cream a eye ekruedro ana ebi ye pine leaf ye wone ointment ene ye wone tablet eno ye for koko ana say piles ana hemorrhoids sa ena ye wo iolab drop water for enkwala ena mollis massage oil eno se ye for enkwala. Okay nti ene de he na ye na BC ene ye remu pa ekro de ye kukuro no a enja ukotwa no sembe na waboshi se wo ka BC a BC ye ekredro ba ko pe a ye wo man mu a eye anwanwade enkrofo aso bebre ahwe na we de edamufu a BC ne ma ne dance no eye nhaban ma ene ye de aye side effect bia enim you ka BC a eye kro so ye wo kro ahoro bebre broni be ka se ye wo open wound ene ye wo close wound nti open no ho asem ene ye ka an ekura enida ho a wodi wani ehu se ekuro ni ekuro yen ka se bibi atwa bibi a ehye anase wahyehe anase wo kuro bi a aye kusikuro a enwu broni be ka se slow healing wound anase diabetes asitwe yare wanya bi ana ekuro atu eno no enye se obi na atu aduro sa na yare ne tie kuro tu a wa ma wani anko ho a ye betwa woni padua na akwa ho no mo de ato atwene o konya sa sika no wo he de akoye amputation entwen masa amre ne ma nti sa kuro no ho asa na sa wo ye operation na surgery a ekuro no akoye bibie wo ho a entimi ngu eno na wo de BC ka na pe ba bi afa
ti BC dia woka BC ana wabo adrodin ya so nro ni bebre ahye meme wo ekuro edan mu ho no mo omo de bebre aba wei ene ya gie atum enti sei ena adro ni tie wa ekuro da wo nua bi nan ho ana se ne nipadua na kwa be bia kona kope BC 56 Calmed ena akofa aba odifi India mamu na dia ba o mamu ha side effect bia ni ho BC no eye adwuma obeka se asoro abofo na ye ho adwuma se me kasa na me pa kire se BC betwetwe ensuo na ewo kuro no mu no sebi ekuro na apro aye te se esoro awo ase aye peche te se nantwi bin da bi BC be wai ni nyina fi watwetwe ensuo no na eyiyi nia apro na efiri ho no mo a na a building new tissues na se BC nya nkrofo adrei bia wo di tukura ni a na eku ani no so na ase na efu mu na etete ekuro ni timi kwa akwato dompe no nya no bia ebe kumkuro na firi ase achimu nsuo ma na sone na amoa no se de ya wo ka no mame se ekuro no adidi mu akoka dompe a ai doctor phone declare amputation per BC 56 ebe kwa ko build tissues no build tissues na emwa kro no na etwetwe nsuo ni free mu ebe moa na kro na ewu a enja etwa bia kro ni beka se skull enja bi na wo be hu wede no beka se na me koye plastic surgery na de BC na ye adwuma sa ene sika ni ho entwen emma sa amre ni nu especially ye nuano mo a omo da faako a omo ntimi ntene omo ho aha bed so kona ko pebi na fa ye BC no ewo properties bi wo mu a se wo yusu a ebo infection ho ban ye fra bibi inflammatory sa was our properties no macro no ho sa nti wo yusu nyina onya benefit bebre eno na ma yenye BC no dance no amanfo de no mo de baaye no oye kra na ekro no ho no na 18 suo abrante bi beto bi de koye third day no friend me say mama BC me say papa o say me sorry ya na baby am 9 da no afo na me say wow ye danyame ase nti echinsuo no sa ye denti yes an wo ye o say me die papa na me say ha ye fa ye ni ntu se mpompo abo na nsuo ni gina mu ni ye mpa ya aha ba BC de wo de tukro no so a ebetwetwe nsuo no na amoa no na ekunu prekope wo diabetes a enya wo last stop no entwen ema ekuro nku entwen me nkotwa wo nipadua no akwa ba bi ntutwene afa ye fra bibi debridement se ekuro no nia apro no ebeda ani a wo nketua ma ye be refer wa akokese mu wo ne ye be kwa akwa debridement eno so ye de wo kotiata sabi wo se ska no entwen fa BC etoso ka me do waboayo fa BC 56 etoso wo de toso a ebeyiye nia apropro ni nyina efi ho no mo na fe ayekuro no ho adwuma twetwe nsuo ni nyina moa no ye kan ye ni mu ne ye kan o bebre abetwa mukọ na BC de edamufua ya yuso hospitals akese ni nyina yusu enketu ni nyina yusu omo aba ye conference aye ho bibia wie Ghana aban agye atumu enye aduro bi a ehye sabe sumi ase eno nti ne ye de aba adom de mo amunim ye sa enti kona kope BC 56 se ye ka BC a eye dura eyi kuro firi ho kura na kuro ni wunso a onkoye plastic surgery wow sa okay ye hwe enkwala so de no ye ni ho nkomo kakra Ayulabs gripe water sa na abatan bi ahia bi no wa boedrodin ye ka Ayulabs gripe water eye haban ne ye de aye wo hu a eni ye kroji hwehwehwem wo de ma wo ba na obo nanum to ti se wanya alewa odi no Ayulabs ho adwuma no bo nkwala se akwala no ne yefu hye abatan ya wi nkrofo besrasra ye odi no fo ne ma akwala no na wo hwe baabi no wo twen frama wo be hu na ne yefu ahye anadwo wo be den ada untimi na akwala be su sa nti wo di bi ma no a ebe yi sa frama ne nyina gas ne nyina efri ne mu afi ne fruma no edan a no eye omo ya
chese wo de mana broni beka say colic pain wo de mana sa ya wo nyina free ho afesu ne sen sa ofifisi a ajanan kitenkiten ebe yi na free ho ya yusu ehu ye se ya wa ahye ye ho ebinimu nim yen asem a ye kan omunim ya wa ahye ye ho ya yusu bi ye de bia ma sebe omu timi ento ama akọ yusu edi ho adanse emre bi bebai ye be frefre omo ama edi ho adanse oba assignment na se emma sa oba enkosa ya wonimu eya ha adwen anadu akwala ni ntimi nda ye kan say no obi hwe ye na no se me ka kire o abaya baako o send message wo Instagram opeka omed phone number na ntie na me ye ya na me ho ha me koye screenshot na me de ma no enuro no fa hen na obi pebi ato a ebi okuma se ebi okofodua ebi o tifi mantem mu e fa hen na modi akogu anipa na bowura ho no ma obenya ka omed nu papa ni bi ato me da ase maame kuku dam ne de eno ane Calmed Pharmaceuticals Limited ubowura pharmacy bia wo Ghana ha mpo amano ne ubenya bi ato na se me bobo mia kakra bi a se wo pe bi obenya bi ato ansa na me bobo so no me the numbers ni tu jampa acho montro mame 055 266 7712 and 059 3870 883 afa me mamu miaya mukọ hono ma mubenya nro ni bi tudu ebe ye nuanom kramofuo asore dan no ena adabraka opposite Melcom na plaza okanshi Elohim ewo Adepa House okanshi Ashaman opposite Menya Krobo Rural Bank ena Madina opposite Melcom Kofodua Fodie ni Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy ena Sunyane Green Light Pharmacy, Mose Pharmacy, 6 Stars Pharmacy, and we Sunyani, ye call Cape Coast, Buse Pharmacy, Sankotex Pharmacy, Pena Herbal Shop, and Ashi Pharmacy, ye call Kumasen Swa, Costa Pharmacy, and Freddie Mens. Okay. Sir. Okay. Now the pharmacy bia urawa ubenya biato. Numbers ni bia na yenko. Numbers ni ye 055 266 7710 and 059 2870 883. Okay, me da se pa se ene wa be kire nu papa ya Calmed Pharmaceuticals Limited ede aba maka se ne de awchiri mutan ekuro de no isu oja ne ha because meji nam de akofie na ba tan de e ma bi mpa ho onnim da oba beti kokonua onnim da oba bebu afasoma ne hwene so atwitwie na afa obetu mirika be kwa na afa na wuchiri pharmacy kopebie enti animanimu ya no wotofa krom ana pharmacy bi e ben wa we to bi kosi wumpeti fa bi koto wo nyem so a enkwada nuro no Iolabs any Mollis baby oil no pebi kwara to nkwara na chi ansa na wawo akwada no se no pay na Calmed Pharmaceuticals Limited akofa free India abaya wo mu edi hoduma bu so ye na ye homra na ye ba nkomo twetwe de to so mienu no me de beto aso bedwam so ni ye basisia Nenso amame de kasa enti na ye ho adwuma no that is why our voice is paying the bills ebusia braso say me side nkomo nti Dr. Sharp the demon chaser atnase yenhwe yade ahodo hawa wodi akini a wonya no mu aye no de okura mu aye ne se ayi epono bia e wone safo okọ baby aye locks a credo kura no ade kro ye twa aye de say minute no an ye twa aye a ebia wasafo a yedi bie nka se credo we se we ntiam se safo e betima bie we da bi ti yade no do kuta no safo ano atena se Dr. Sharp enenso yeda foforo awrade aye yeni nkomotew yenhwe o yare no a wo hwe no yembo bi so na afei yenhwe location no sade wo ye wadwuma ewo wakache yeda nyame ase ye dwumadie ne de eno ane se ne abanyama ye ehon krata tumi no ye ena ye ya yemfeli Sharp wono muntimi nkase wode yade bia ba wono na entimi anye ye ena me kyese obi wono ma
ne mra so a nyankopon e frɛ no apa frɛ no no bibia ni onuma ebetimi aye de ben asi kwan ahu ye ho bia obi ba ho first na me wo other place no so obi ba say no oje taxi driver bi number once say no me call ADB yes na oje taxi driver bi number obaba biemu no afa na damfo adentia oda nyame ase se ode no kɔ no nso obi okro timi do kɔhye baabi yes no wa sand waba ansa na wo no se wa anye smart ya wunhu sa na ye tie njo obasian ba biemu no oda na se nyame hira se ode mi aye yi no afa na damfo wo taxi drivers ye 3000 obi anu ma betima bisa no se ebia odi obi ba Dr. Sharp ono mu na ne ho anto no pa to ebia no anu ye ho wate ne mecho na se enuoma bebere wo ho obi ba ye ho a e wo se oye anitifo nso okay se bia akora ohun aya nipa ne bi pe edufudi ade e bia akora a ye ne ye adwuma no adwuma mu number ankasa wo bet stay na no o se ya pe different one anase obi on mo ba o pe sharp number na me numbers no ayemfoni ayi eguso no bi okra me ama me kra bi wo frɛ me abaye 2 weeks ansa na me sa na aya etie what ase nti bibia akose ya na eye pepepe na bibia bedu ya nima obi anu ono ma obetima ba sesei na se na abrantie baako sa maame bi eye yi no asen no asen ni scan waje eno waye yi nti se no ono no de aduro be firi ba bia kohia what na meche what maame na send this car ma abrantie maame no wonim no wo me ho make us so a journalist o eno wa send this car na ma abrantie no wo frɛ oye ye no waje ne number asen ni scan ne bon ko send this car na ma edi ama no mesi wo Dr. Sharp number do so nti nipa ne betumi afa nche akɔse sɛ bibiduro bia akɔ no ode man ne de e wo so obegye aduro oba meme ho a onse ne mfa maame no onya aduro what you say into no reply no ono abepa aduro dia ide be edi ama na kese nye sharp na ama na aduro what ne mecha na se wo kan akosi se obi pe adu papa ma ne yare ate atu a number na wo di tudwa wa ha no eno aso na nipa no ebe frɛ no waba miniriva ye nya delivery okay what you say aduro ye no ye nsem bebre etimi sei wo hwa me a me cap yi sei no a sei tokuro ni inside sei no ma ben ha a sei ma ben ha okay anu me sifa ma ben se me ma duro pa obi so obese ya ma bibi ha untimi obefa hu awu what na me chon because okra ni sunsum na nkasa wo no mo se ne asai apro atete no onyame de yaba eni ya nananom esu o masu the whole religions what you say abai obia ne ade a owo ewe ni kuroma etimi epagya no enti obi ni Brazil fo bobo na se Brazil fo edi nkugu a na ye omo ya ayete se press na Brazil fo de kogu park no edo so che nkrofo bi de obi a wo so obi etimi she obi what na me che na se enti ne na namo ene enhabanya ye no wo hwe ye Ghana flag na grey woman ni ade no ye na nanum mogya o mu hwe egu ye ene nkrofo bi on moment mi anya ahoto ene fa hodie ni eguso te se na ebroni mu abrofo no ye research no sa pepepe nete onyame ayi aba si ya maginipa enkwa emfiri osefo bi anhyehyem na me ba afidie so me ba ma no me kura TV so kura 7 months ya na yi ebeba me mfantu dwase so ye obi 419 ne ho antono wode yade ba Dr. Sharp ono ma omra omfrem no nka nkyerem what information say obi afroda obi afroda say Dr. Sharp aye drama na anye da obi afroda ebi ntimi nsi me di 5 years wa no kura one kura mpotimi nsi se me meye drama obi anyeye na lie enye true enti yenhwe yade ahodo be ne wose yede ba se dia oka no yes yade bia ena meka se emre ena yade ye adwuma apart from chacha kwata ena kompo ena apart from no ye won haban so nti no ma me nkyerɛ ye won yoma wo wiase pa ye wo ahaban bi wo no ma ebetimi apam no yoma papa afiri ho
Any a one ye betimi afre no ma papa e de aye de ben e de aba ho se wate ne me che na se sa na tie sa na inhaban no atiu enti obi ono ma na brabo aseye a yetimi ehwe ni nyina no yade ene sa enioma enkoso nyina no egina sunsum egina bayifo bi ne nkrofo bi so eno eye de ben e operate editie nipa no enye ize se wo sori ya na wo yade o hwese bodam ni sori ya onam oni mosquito net repellent ni oni aduane papa onum efam nsuo enso onyare wate ne meche wo na wo no ti ba bi a oyesese no obekwa na oyare ni abo typhoid ayade ne frade ye bobidin a me pa cha na de atu tim no start adane doctor na wo so no wa start ye de ben bi wa ba kura ni din no nka ye aduane a nka ye de enso obeyenden oya ne hwea enyeyi yade on se ne yete ne nyina yade ne de eba ye ho no ma ensan kobiem enti obi a osua ne yese soro kana onyini yada ne twere sa yade ne da nyina aba ho soro ne twere ne nyina no adeketekete we yanim twere ne bi wo kura 25 years 35 enu ane se on se ade ne ye wa no one day no se unya dura enko 2 days enti ne yade ache no that means baby odi nam no eduro no ntimi enya adwuma enya abankwa na sharp desire de what na make on me enya abankwa na me desire de no ne meye bia wodo yade ba ne me kwan bia mefa so bia ama ho atɔ no me mefa so ama ho atɔ e fa he ne be hu Dr. Sharp ewo Accra hanko a o kasua oba kasua ofaka no aba besi overhead na ase usi overhead na ase a no ofaka eko new market se ofa new market ka no wasi wo ADB bank na Great Bank na ye ba akopɛ na waka asoa ebe new market nso na usi wo no ma ko anim kakra bi si asa wo hwem TV ye si wo si akosi kakra bi ansa right wo wo de ubon se fitting shop bi o ka kiro bia se o ko Dr. Sharp obi ani mo and every day bia ye adwuma me ho menye bribe ma me papa wa na wo ye ho a ana ne ode no ba no na ye na masa me fa won dabi number no obi yira na wa free number no yes number se no and wo TV no so no me san abon and na me the WhatsApp de no ma first 020 489 7454 020 489 7454 0266 14 another 14 69 050 554 19 96 ena Tuesday bia ebenada bia anso so no so obi pese bia woni ye hye di nkom we no so de wonya sa akwan no me ba Adom FM anajo 11 bia no me san wo ho etu penkomo bi live ayi a utimi frɛ ene ye aduro ma wa anom na anye ya ye ba Adom afrɛ na fatudwa yate yeda se ebusu ne se Dr. Sharp the demon chaser no numbers no ne go screen so no kaswa enwo new market kwan so anu afre wo mo na wo de no edi enkita ho abusuansa mesori akono ma me fa na ase ema ultimate remedial school kwa na be ma 100% assurance English, maths and science na 2022 omo etro remedial no of deck no omo nya 100% essence omo kofa ultimate remedial school ensa no Michelle St. Andrews SHS campus ye wa sinfosu ene Accra ehona na ultimate remedial school no ekoso wo your bata na ye dusuani wo tro wasin so hwe no wantwa nanso pese okosua pon mu wo pese okọ technical university wo pese okọ teacher or anase nursing training bia sa akọkọ end of deck wo monsem ye ultimate remedial school 0244 696911 and 0207 891004 ultimate remedial school so you can't fail. Ghana Post say free titi animomo yemfa ne mane abrochire yemfa ne mfra abrochire mane yenchro krata mfambra yemfa nro mane ni nyina no wo mo na aya free titi besi nne
first post office is na wo obekwa abako bie na say wachade no niam nyina hyem sa na ye no ndey no o ma ye na be fontentan kwan so kra enti ade bia pese ode mane say ye aduane say ye anomde say ye ntoma kente bibia o frega na post for mba beje no package ni sonko ama no de akoma o de hye no abrochi member bia UK Europe bia USA Australia South America Asia ene ebibrema man ni nyina no anso be frega na post say me wo achedie bia me pese me de mane medrofo no mabusa country ko no mabeje no mo de akoma we na bo ne da fom socials ni nyina no eye Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_ Facebook, Instagram, and on Twitter. Miss Robert, my WhatsApp you or more, say a voice note and answer chat 0542 527004 0542 527004. Ghana Post secured smart deliveries. Na Kingdom for say, men can show say omudi nraba. Kingdom garlic bitters and nasa Kingdom garlic capsules. Ya nasa free say untumi no mienu ni mom tu kwa na umpe nsuo de ye no ye bitters no a na waje capsules no ye topa ye de me sure wa wo immune system no ahoden nim nti e basa ya de bia e fa wo hwena no na ewura ni padua nim na aka wato ho no mo pese adua bi do no na mo ho bai emfiri yade wa ho wa blood pressure wo soro e bete so ma aba fom wa cholesterol how wa sugar level wo soro wadro ene Kingdom garlic bitters and capsules na new Kingdom ginseng power capsules eye mema nko adro Bema peso mema ye no gina brania wadro ne no New Kingdom ginseng power capsules ebuso herbal chemical and afem license pharmacy gina mu benya sa nupa bi na wato ne mo pedodo watu a Kingdom Herbal Center e wo Kanshi Drug Lane ubetumi afre 0536149961 and 030 393 9987 and one on a Kingdom was no challenger na mefa Franco de and so Franco Trading Enterprise or say phone ben na ope Nokia phone Samsung iPhones you know to be and then who accessories say airports say hands free say chargers cables ni nyina wo bi smart TVs every 32 inches a copy 55 inches Franco de be smart LED TV and now to be connected phone with me Netflix with me YouTube with me bibia e wo TV so tabletop fridge or the biaba Franco air conditioners a free 1.5 horsepower 2.0 horsepower and that's a 2.5 horsepower will be CCTV camera and installation and the connection Franco Bayamo and a bonnet from Kramisho Google Play Store and as App Store they download the Franco Trading app on the phones will be wa and they want more tone in a guabia boguasie what you see the opera send this kind of more no delivery amount and will be deliver ma ufia punano crana woman the bebro and for Franco number be our Google number na maybe about amount 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 near me 0555 939311 Franco Trading Enterprise though phone papa fie said me queen and a crime mama matching up with the one commotion cry and I see come out so J Brenna or she bedroom on pay PRO and your birthday my one and only PRO me body happy 41st birthday to you when you're 41 years and ne Yankopon show na onyo kese wonfa emfie no ho achede ho akade ene ho nhira e ma wa fie mu abusia wo hia me a e ya frɛ me anoche wa ba ajwa se wa ka sa asemi wedika na mpense mu ato aso bedwam so ni makra asemi yidiko hinna beka akwasi insia Commander 6 Asante mampo ni de hie Commander 6 Ebrena sa asubiem asemi de kabre enie ene efiada ye bone de memreda MP4 akokoto maba yi omumra hye ujafo begine ma prema hye yakonyade amomo come 2024 this time na yomo ko constituencies is a part no was certain members of parliament but unfortunately me phone to be Asante mampo phone to be enra General Secretary of the NPP Justin Frimpong Kodua on a cosi said to just a mampong 8 men to abano ebi because kofobi the injunction akwakoto abanso I think nipa about 35 yeah probably 35 akoko the injunction akwakoto abato ne so
because see you omo din dey free abato din krata anim era ka bedi enkomo ba bi nti me ntwa so nyame adwa next week bi akwa akwa na man fo de won ewura amanyo semu masanhuru krata bi a free man pon traditional council signed by the registrar Openi Bright on behalf of Asante Mampohene da Sibre Osebo Suyo Tosumienu. Also caution and amain for say one chi on free amanyo semu. Ebedi sa ko manyambe adwa next week. Why ebedi sa ko bono. Ya fara se kese ko ma kingdom herb, o the kingdom garlic bitters, kingdom garlic capsules abadwaso. Eye dro tatashe. Eye edro tatashe. Ene dro anu mabua e boost to immune system. Snadia odo adado ni padwem no enane ni nyina de from ma ye fit. New Kingdom Ginseng Power Capsules ye member dro no na memma ye de gie din. Tino hu bemma bia na se na betre yiri na se wa man ho so a onim na ogina so New Kingdom Ginseng Power Capsules enwu woni mu ase. Chiro memma yosem kokwa ware. Wa Asante Mampano pem se ohwem chiro memma yosem for New Kingdom Ginseng Power Capsules. Only seems. So I be channel. And mama ye memem. Bema de ye kwa ye ba dwendwi nyina akwati ma mema ye semba fam kakra. Tremendous capsules so ye man dia. E man de sisi if you na yi white bia de free ho. Or how be a white fi be ni nyina de free ho. Or me be a ton do be akwa se be ka bia to. Edfofo ani kira Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane. Free 0275 804 064. 0275 804 064 and at 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom or say no challenger. Alpha fan check a call and fama eja Noah ya wo true faith asafumu akra so ho ye de ere yame asema okra nyame tonko sunchita na onyo kese so eja Noah a very good morning to you. I'll be quick. My phone call Adom online. I mean, talk about Bedie. Obeka some time ago, and said to just Crophobia board, Timupo or pursue two a buying in the Fourth Republic. My phone call Adom online. The Fourth Republic pursue or two a buying at the free so. Were you President Nanado down Kokufado? Every Ghana, Kunyakesa swabra, Nimbran Suyama Ghana from Cotone swab bantre, or because what Naso and Naso Coso and Naso. Eba ye ne ebisi anokra ebisi nyanokra ebisi agudie and abeto dwa no hwe Adom online. You will be hung by the neck till you die. Jail test convicted coup plotters. Eti wona bone trimu paso okotuma mpani egu no afira dance aba me etimi agina so de abu ofo. Eti court si yenkoku omu bi. Court yenkoku omu nso bi. Now from in ACP agojo samanya din ya pacho fache me eni ba ko bi kan wam de yese na omunnim komodie no ho hwe eno so ho ye beba be kan so wasem na quickly hwe ade weyi e wo graphic online hwe ade e graphic online e kwani attorney general for so e kirekiremu o say AG Godfrey Dami on how convicted coup plotters plan to kill President Akufo-Addo. Etinenye timpasi ekotuma mpani afra konya so keke o ba yesa kwa koku no ye kuma mpani abro te Ghana banya kese so. The last one must have a daily guide. You do a daily guide. Tie. Mahama Radical School calls it Bantua coup. Is your main somebody can catch them? The way I did near me so a sauce near me so. It's a amanyo semuntino. And a big deal of my Ghana. Ghana Police Service. Koshe omudetem. Crime rate ebra ekosro. Edura bato bra. Ni paboni sem die wo yememu ekosro. Enya abato bre no. Ebra yebe kwa akoto abanimu. Efiri na akosi abato bre nim. Ni paboni fo a edi boni wo yememu. Edwane hide behind MPP NDC. No akodi won bonne et please for top so re ye NDC fonti and a please for tata ye but no in pabonini ye MPP fonti and a please for tata but no in pabonini
obi afetimupo peso tu legally elected president of the republic efra benya kase so Messi ben na ne ka even former president Muhammad Amdi kire we ebere ne bi mu eka yese oh aboboa even our own journalists yes centre for ye bi ebi kura tina TV ni radio se ka say ye timi the folk any atre etuma pani free akunya kese so ana and some ye mu bi ye ka ye no as journalist ba pani wo kase bi osi ye da no anka wo dan ekwan ni ye no anka wo dan ti no osi contractor ni gine pa be na wo so wo aka bo se contractor na nya de no kure Ghana fo kwa onyanyem no kure Ghana fo si apene eniema ye pesi ye hu as omo ye middle income country no ye hu ye but it will never call for a coup, never. And it was a tenacity and I was handing my say be who. Nanti se we sempenfueni amre eni sa asebwechi ena ne yes I am anyosem eye bento ku eye fork ku eye kitchen stool ku ena kwani ejane sa na ko bitrim pompon ye woni trim no ebia na nka wanwie wakufo de penso ebia na ka domama penso wanwie na ko ku omokosa because onim se Ghana for there abay ye ben MPP NDC MPP na ni pabane fo no enna mu se ya no moko me se fra Ghana Police Service check omo crime rate check yesa ye dura ni pabane sam die ekosoro because MPP bejina sankrofo na chi NDC bejina sankrofo na chi akato so mo ye yankrofo nti na police for tete omo depend on party this our power na say opposition. This is Ghana for us. Yet me interested in my business as usual. Maybe be na bebre kura ehuru ni bi kura da. Eti moti amadwen say a fashion show. Sade bi amadwen mo. Say be a fashion. E kaku a fashion aba. Yes aso ya for na church am na oboa ye kunipa. You didn't pay because a yapre meji me fa mau me fa me man fa hona do be ko krom ni beba no be se no kore enema ye nyina ye hwe as oman no ye nyaaye ba bia ka Ghana free ene ba bia bedu o se ke twam akuya nim kra chance ta. But the issue is say, ye nyandru no ye transem ye me ye no cool because no crow me say ko mu ayen ko no bye e bie no aboa Ghana from Kwame Nkrumah peso e be see the last one e bu bie no wade faso de bra yen asoja fo na eba no se mo personal interest o. It is what say, or make a soldier for crab in so. They are the same people. They are the same people. Omunity BF governance way to Muba or Mayak Adian Wasobia. They are the same people. Semimra ya yoku Ghana, but it's a cyber as some way. Mresante dia yoku ya from Kwame Nkrumah peso, ebesi the last one ye. Sakraba de abreya so man because so je no to them na wo bom pai so no so mrado also te say akufa de jom hama ya omo interest omo so bedie no omo so bedie omi anso sa de ne so bakasa nye bibia na ebetim de ya amanyo se mo ye man mu etim ne de ya mete former president Mahama calling this attempt say e ya bento ku no me wura hoye na say e opani wo ye man pani pen
At least in the Jubilee House, former President Mama, who won't profile from me my information. Yeah, that's so Sonny Mabeso, sir. Yet me former NPP NDC as usual. Ebeha Ghana. Soja banya de beboya eka former president Rollins enyam resante de som Ghana. The number of years onyam resante esum Ghana no obia en challenge no sabre ko betimi aye na madiama e de na kosiye. De na kosiye. E ko wie ni say. Our politicians no a problem. But I'm telling you, see a presa soja formra, they're also going to be the same problem. And now no year say galam say enfaf asoja for enkomi. Muntu na mti say ye asoja for efrim. Okay, asoja for de ombo ha omu nipa. Omu so nya bia omu so bedi. Omu so munya bia omu bedi. Omu ye nipa. On first council nipa hwe ya say simese de e ono de na bi abotre. Omusu ye nipa ebe to dwa kwasa soja fo bi kura e kom so kom mo gege bribe ni bi ho esme ba ye bi no asoja fo bi su ye nipa mum ye ntase ne anwen se ku na betimi ay Ghana yie ne wo betimi aka wa adwena ntimi anya Ghana yie ne be ka wa no to na betimi ay Ghana yie ensi so ye de court na say. And I think, yes, investigation there, something to be too far baby. But I also believe so also minus to be compensating ACP, Agbojo, any the other person, you know, because we gave them an unfair treatment. It was unfair. It was not fair. It was not fair. Baby, I am painting kwa ya mom wati ababedu no. Senesi nyina agye atum na fe court agye atum say omo so enka ho dia or so man pe bibidi pata omo. Yen toko swebi fan pata omo kra no mo kra diyaw e fi ego mo kra ho asma wonnim ho hwe ne na ka wonam wa ne mabokra na ma ensembe na ne masku fo be ka fa ne ma ho so papa ne kotu abanyagu baron kan o man yemmo ho dawro ye emu obi o se ACP Agbojo no onye ni paboni ni se ne man ete ye no ni empe ko swebi pata ne kra onso diemia o man nsem yako any person who are to us. For the second say, come back Kingdom Heba, Center of the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules, have a tremendous capsules, especially as in the out of pay free. 0275 804 064. 0275 804 064. Na epedudu etu etombi. Ewo shobini de akwesi insia. Person it was happy birthday. Enko Enfama Joseph Kwache. Oba Motimi Ejoma de anyone say for the PRO. You are 41 years today. Yamin Shao. No nyo kese. Kopim so be ye kese pa. Pese mu etwaso. Asem yidika. Yaba munyina machi esa bakwa babiem emfa emra bedwam dwumade so on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 so share so on multi TV dike boss no obenya yes to me on Facebook Adom TV extra YouTube is here Adom TV ewia se afa na nyina ne obia ehwe eni bedwam medin de akwasi ensia ena no pay e wedi komodi afa emma yeah, do pese do muvra ya manyosem. Both NPP, NDC, obi o pepa se at least appointment anasa konye ma benya asum abamu no. Everybody so how much mu aduasa 30%. But from Santi ya catch there ya win. Yentimi no sa 30% no. I consider near the a man na ye po mamo asum no ena eni honom. Anase ye nye ready se ye bepene ama ma asum ewo yamanyosem emu emano so are ready for the odds ye wo yamanyosem ana omo ye prepared to take up the challenge you are more effort maybe
edi kanji edi ato ho so ana akoye abato enti ye de yebekọ akansie ya ntoma etumo ya to ama eti enya ahine ne atomasi mesi de akosi akonya se ne chinchina opompo na aduro so ema no so strategy ne se betim de wini over mema no ade chine se mama sa akonya no emomode ekoso because ochina anopa na osia ko Adom TV, Adom FM, Asempa FM, Inshra FM, Kokromoti Power, your election headquarters, the NPP, Amayoko, Abatom Kotudia, you are much of your four, or Belmo much of your four, no, and also from 6 to time of Wabanina, every na electoral commission, the various constituencies yet declare or more every no. Aha, and election headquarters. Koso, Emofidi, and Anochania, the Abeno, the Biada, Mekas Yami, was Sunday, so 28th. Here nyina ye twahia ewo West Hillsbourne ewiam no me sample pepe 3:30 Adom TV Nshoma season 6 ene ye pa ho entuma Rebecca ona enye fanya akono yemfa ye ma no embra no ma kire talent nyakopon edi aduomu sefa enyom to ho sefa drums bo eho talent bi e wa abofram ya fa ne bra na akoda ne nya akonya na onyimpie se na bia wiase nyina so sampa no so ba wiase no wa mano esapan nyame de bibi adua ne wona eba to enye odwumede ase bi eye Writers Van Dyke okas no ka instrument emo di ekunimi ebi ehon sanso na eye Victor Chum amp of Richmond buesiako enso baby sanso na keche enso ebe kai say 3:30 pm pepe ne nyira ehia West Hills Mall ye kone akwakoje ye nim Care 360 enso ene ye twesiam yesin ayefe yesin ayakono de na Care 360 toothpaste na make am for ede amawom ebeboa ayo hobio wonum bia se krobio wonum bia no ebe ni nyina ede afiro ede amawo keke ne so ye nkwada no ede aboa ene nkwada no so de twi onse abese mpre 9 da ko no twi onse because emu ode eboa pa aso man nkwada so num so etimi etoso Chako toothpaste enso eboa amasin aye fita bidie na nkanet ne ede gu body tire so etwiese no ene ne ede toothpaste ede ma se fa twiusin to de twiusin etimi so sin aye fita o mamu supermarket bia be ko bia no o sabe ka bi ato esansa woto wa ye tontin Mr. Fred number we ne ko pe bi etu ebeton 0593 809 227 0593 809 227 and 0246 865 798 0246 865 798 St. Andrews College of Health yawo asifosu ensu enemeka se wa unya D7 E8 F9 unhia so be remedial bia so person NS in kwanda for ne echem St. Andrews College of Health yawo asinfosu in the Central Region na koto forms na me patcho chase ekoye wo nurse no sesie we nye kasa tintin bia frame 0546 212 637 0546 212 637 and 0242 863 658 0242 863 658 St. Andrews College of Health. We have passion for quality health care. Abejafo atenase ya na pe no mo eba be enkomo Susanna ITA CEO and my International Federation of Women Lawyers in Ghana chomte from FIDA. Ya ti koi enyene. Women in law. FIDA koi eba enyene. Sanso and Bashira to Kama every Ghana Agricultural Workers Union in charge of gender. Also atenase. Bash bokode. I don't believe Efishapa. I think on Messiah. I don't know, ma'am, you can't gender near the near samba. Say, February tremble bepem samrino. When we say gender, a chunk come off a man and maho. Nanso, so hey, a bacco same money, ye near my ye near Jume money, school commune near my bibra, and man a bribiano. Omo baby Rebecca so lower. Okay. Intina tembiano ye kasafa senye beya ibe pijam mansumu. Na wenya akwenya aba school mu adwuma semu na ebia politics mu senye na ye ba betwetwe nkoma afa ho. Ekinti ma ye ka gender asemu a na ese. Na se gwa mo se side nkwada so abewura eto baby. E ka ho de gender na children
children nkwala no oye be man na so yo ba nti gender no eso ya ka gender ye sign ka mo from vulnerable people nti to say bia sebi o brofu mu nka be ka persons with disability obi e bia ne nsaye ne ya ne naye ne ya nti wo hwe o mo nso a na bia wo hwe oba e bia ne nsaye ne ya na ne naye ne ya ono ne problem no e do so say me de because of ne nsaye ne ya na ne na nti gender ne de eso lawyer boko de ya me adumo I say mato nsafre da say ye to nsafre so no waba na nka efra ne hard so bu so ba o ye lawyer mo so ba ye lawyer na so ka say ye ta kan say obi a wo mu ade o ya homaso o ni enim no sa no tie ba lu sa se ne no asem ma bebre ko law school pa impression free oh say sania emrana ye no se si ade to me go school se si akwa de friends say the school free senior high school nti na ama se si a ema bebre so etumewrim se si a wo hwe kra GS enrollment year otumi hu say rate no otumi say ema abasoro pa nti no ema se si a we ehu say ye de ma ko school en kan tete no e be ka say wo akoso ya te det ne fie na ma kwesi nko na kwesi yen yi a amehwo na ya de twetwe nsem bebre ba no se si a de akoso ne kwesi nyina ye ko nti yen nyina ye preso nti no pepepe yo no ye ben hu okay benim say elections are also from NDC parliamentary primary ABC NPP omo fan constituency dey e dey echo omo sitting MPs dey money e dey chira akra pa ye shepa e man na ayi omo ti no money so and still numbers no form numbers dey o form pa o sha nentia utimi hu say man ntumi masro kese no o hwe ya hwehwem bebre o kan ya niam bo se internet so aka se barriers bebre ana niam bebre si ma akwan nti no ba ko pray ehia titiri pra esikasem o say ye krom ha no ente se amano ne ya yetumi kase obi a ye ukrofo bi beto mo esi ejina ho se o ye support ma with ye sika we no ese mo amobehwe mo amusika na oba o he on person obeba ko bobosia na odi be yes adwuma we so be man de wo hwe a wo se won enye wo man ne obetimi abobosia no ano de aye se ba oba na odwin nyama bebre hu school ko ne efie yo on seminar ade nti no onye sa nti no eno twi ema asan efeso so ne twi ema asan pa so eye senior ye dream about ema a e leadership mu aboni be kanasem wo hwe a friend say nyama ya kyerɛ mu a yetumi kyerɛ wo say se ba say hwehwɛ oba no a ebia top security nipa there be hwehwɛ bema ye pe oba top economist a ye hwehwɛ bema ye pe oba a obetumi aye national security and some economics ne ade ma ye hwehwɛ obema nti na ase ye ni efra se ba say ye hwehwɛ oba obetumi akɔ enim no so aye penia ewo ya ba kɔ ye sem no ho a ye nhwehwɛ oba ye bia hwɛ a ye hwɛ efiso bema nti boni be kana say male model ene ye hwɛ okay in our politics okay nti no nyama bebre star no na esi emma bebre akwan so bi so why bia kwa bia ne family kwa ne busia for cry nti ma ne nye ne kunu kwa betime gyawa ka say wo koi mu kɔ meetings anajo beba fie time den so ati ase nti no nyama say nyina so utumi ye hwehwem sometime ago years back utumi hu say bebre wo ha omo aware ta basa okay nti na ya man na bi am do mo call politics mo no affect your mawari so nti na nyama ana obi wa ha before be ka say obe call into ebia politics no ma hwe nyama we nyina ehu say ade mi komo ebia na mawari be say nti na me ntwen kakra ti wo ta hu say bebre wo ha ebia mpanifo kakra na omo enye fin omo de omo tumi komo wo say alisasmanom nyanye be be call how yakubu nom ne ade so omo nyina na omo ne ifi kakra ansa na omo tumi ye ba na say ehu say emaya no so ba kakra na every he hwe SRC friends say ya ewo schools no university campuses na be say ya bebre ma ebem nti we nyina kire say ema no I think tech create me the first SRC president so nyina first of its kind so nti we say we nyina e ba no
na omo aye te se model a obi e nkrofo e hwe ma no bi so e ba omo hwe nti no omo hwe o metumi aye nti no me prima komanim nti se si an ye ni bebi sa nti ne ye pre se ye ma oba so at least enya running mate na ye ma emaya no so hwe se at least e wo model bi nti ye so e betumi aye ya ka echiri but remember so Bashiru you the willingness you the opportunity a man ye push you omo no omo pepa ne se to me a ye push se me nkonkoji mejiana because for example MPP NDC say do mo about us especially more parliamentary na you wo scare me man ntwa nye no abi na man ntwa but still a man na a picky forms no e wo form Nancy and district assembly elections akoye a man de any disability for the e wo form but still a man ko picky forms no e wo form so a man na ye push you no o ma ye ready say the make fa ho ne say a man de abribia no ye ready na ohwe niema eye Susan bobo so ibia eno so ka ho enye form nko an ye de ya abato ye hwe nukure mu no Ghana politics no enye asema a obeka nko an ye begina so de ato amon ye wo mo mutie wasema wo kan ye wo mo a omo hwe se obeye bibia amon sebi so ukoye communities na say to say woko zongo communities baby am free for instance minim ababa wa bia ogina district assembly elections ibi na oye campaign kasa obo ne homodin ye campaign ko bibia nanso mpanifo ni bi se omo ntimi ntina ho mo ba e ma me hemra ma wo in the zongo community in one of the zongo communities oye djuma omo seda nti na che say omadwe omo fa say say ye bekwa akoto ana ye ntokura ene ye nto mane ne de ye nto mma baako ne so enti ene ye betena fie enti sa wo tena fie na baako no no ne nkrofo kwa we yare ohun enti ye kan ye community they go because say from religious background I mean enye ni nyina na ye religion ebi so ye culture okay ebi ye cultural ohun enti ye tradition culture na religion kra no mi hu religion bia e ka say oba ntimi mbe ye panyin okay minya hu sa nti mostly no e ya na e cultural believe say sabi na ikra akoye communities ni bi wo hokra mpo na say ye nhyiamu ka toto adwen fa se ne be ya honom betu mpon ne ade ba bi honom kra ye mamma nkasa oba ba bi kra ye be ma na tena akiri nti ba bi say no say wo kasa wo kokra akoye campaign a emu asemo ye de eden kakra e na se ne Susan ka say awaresem ne ade no ebi ana ohu kani a wona nete no ono no emfa ne ho obua wo ye bibia nanso no omo etinchen no na busuafo wa busuafo wo hwa wo ma wo make school wo ba ko dru school ni atro newspaper wo ma asha wo Bashira to kama o ya asha wo odidi meme chinti no wo ye politics no na me ba ehun wei anaso obi ba school no odidi ka satre me ba ne ade a ya na ani enya kakra but enye one of the crosser wo ya manyo same because a member being so efa menka say in oa efa bi no so so fasa situation okay no ye wo meme bi amanyo same ntino ye di nsem bi ato mo so no edi o manya but ono nso nim se men sinkitin amfa sa nsu mu anko a minu ba bi ameko so se kwa ye se esimesi aka me ho asem wabu mu abonfia etimi ko there then it means say we are not ready to go se wo hwemu a na wo de toto ho a woni emiminie enioma ye beka ama me medwane no ye kan e bia wunwane esane se me eye forces e di machi a e ba no mabusuafo ofre me kuna busuafo kasa weyi kasa me kasa wo dia no ombeka kwa ekitu e be meka so oh amanyosem de sa nti nya hwe mo de mo ma ne nko aye se oba ye frɛ no se wo ye tutu ni okoye politics nti na be ma ye kasa wo ye adwaman ade ta aka so be ma bia ni wa ne yere baako be ma bia pemma enti anya de be haw te se de ye ka se me ye tutu ni ana me ye dwamanfo ni a twere wo pepamu ni ye ka wo TV so ni ade na election so no sa wo hwe a ye ka se obi aye ready a se omo ye researcher sabre ya ye ba be ra election December u be hu ma dodo a ebe mount platform aye campaign ene se ye ko bush ene nkrofo akokasa afa se monto aba ma we be hu ma dodo ade ye hu be wram ya ye we nyina awie no edru abra
ye ba be che the brain ye ma opportunities a wo bo say start busa say fa wo kra tabra na wo kra sika ahe na wo de so parking na se wa ho den de ye nkan so obobo modern omo ye campaign no kogina ha ko ha da bi wo sika sen na wo de be so parking na se e ma ye de ya abato no enti mpempi no e ya na e bro say oba no wo ho ana oba ni wo sabi o re MPP ni NDC mo omo nyina ba ban mu pen ene ye hu ma omo yi omo ti so omo contest election a omo twesan ye ebi wo ho a ye no be kasa say enkobio untimi nye na party mpanimfo ye obi a friend of godfatherism e wo Ghana politics mu enti so omo ampeni amawa emfa ena politics ade ba ko esan wo ma ye nka ho asem wo Ghana ha bebre ne se papa de opese oboa usikasem mu opese ono da oyoba de waboa wawie na oboa campaign mu no opese ono woda ebia de o di animu so akoka se yesra mo ma bashiwa chance na obeya ade o adwuma obi pese ono so ne woda enti wo hwe eno so ka ho nti na ya na omo si oba ofa politics mu no ye dwamanfo no because omo ankasa no omo nim se bibi saa wo hwa eye den wo ka se oba owa politics mu ye dwamanfo ana se ma no omo pie o mani dendenden na omo nko o manim ni ade nyina no omo ye safe esa ni se ye nyina ye omo nim se ye ade ye nyina ye bisa bi ana se ye nso ye piepia nkrofo ma omo ye bi eti lawyer abodina ke kanu na epushi ema ede free the limelight in our governance of politics eno so ka ho bebre senia bash akanu na bebre ho so ekutia ema intino eno na eya entumi emma ntumi ngina ho pi san maka kire se ana maka se wukọ amanone obehu se e pesika ye wo ebiade o mfa ne public funds ha ne ni bisa na wasa aka se wo pesika kra ne bako obo ne mama aka story bia oba ba ko kan o se o kwa ko pesika office na ko pesika na obe me ya o pesika o ebo ni o pesa o pre MP okay intino o se o bra mema osika mema osika okoye no see what ended up say apparently chasing no them because of person in there ntini ni amase oba na obadwum na obeka we abatu ya betu na sa o de atwem oba na obeka we ya e ma be ro a on beka say any we dey send me to me o ntimi me nko me fa me ne me nko ji sa de na me nso mu sa ma ne bi o e me ma no sanya bi o so kakra o ne nsemu a e mahi enna efi senya wa bash edikan ya kan so wo hwe ratio no nti na won se wo ka gender wo se ye kan ne ani wo ma no ese mema no ho eye mahi na kromu ha ye nka esikafo e wo Ghana ye start bodin a ebia minim se oba be pa na wo sika wo Ghana ha don't say Patricia be me say Euphoria me full name there aha on say me kura mi hu enti wa wo de hwe scenario we say me nua be ma enti wo hwa wo hu say eye kakra bi ohun e na ebe ye din pa say oba ebe bie na no aka kire be ma say woni me na woni menye bibi ansa na mama osika because ono no work no odwene ni o ma bebre hu so record me opie na okokan o ye say ye but enye saa nete ewo mema na famu e na sebi okrom ha no on se partisan politics nso di enya kakra di enti aye ni abre MPP ni NDC so no say at least kwata kra running mate wo hwe ya bakosem a omo na oma bedi oman yi so abepem bebi aye wedi abedu pepeso aye dru wo hwe MPP a omo akoyi Dr. Mahmoud Bahumi adada enti wo ka so omo fa flag bearer ba emfa so wo hwe NDC a omo akoyi omampanyi dada John Mahama deda enti uka so omo mfa emfa enti ene se ne mo yi mema edikanfo no yesre mo ekwan bia so mo mama anya running mate na yenim e wo man yi mu ha se time America fo yi Kamala Harris Ghana fo kra na enya America ye nto aba yanso ye de gigi yanim edi gbo se America fo ayade after over 1 years omo yi oba yanso ye celebrate wo Ghana ada oba Ghana ha say Independence Square Ghana for the two omo hofo omo the two omo ho wo ba bia Twitter so Facebook he say first female vice president of US Ghana wa ba ha first wa nkwa Nigeria wa nkwa ha adenti na ye ade a ye de tu ye ho say ni monyamu ni mu a na sabi but are we saying say America honum a man should go through if not same
a similar situation ye man nso be a go through hayana. So the issue say ko ba say ye dey ato etim say me ko kan ye beka say me adwamanfo entimi nkode a one na be kwa me akwakwe na running mate. Now we share sesi an ekosukra between ex-president Trump and Nikki Haley. Yeah. Who to me who say playing ground no is almost equal. The fact that we can cry here because one person was not depending upon man is yeah. Or no kwafo na man is can or the any or yen. And Nikki is what say on so a fighter. Back on Bema back on or three sign we share a friend say margin of a year woman can be 51% plus 40 almost 47% or so. Okay. So Inti edi na ewo ho a bua Nikki Emma Nikki etumi e priako na nimu a ono why na adwen so no on train sign. Is it not because ensem keka no wato agu na chintia? Ensem keka he kra na ye beka afa no ho. Na ensem keka no kra mo ka friends say omo kan bibi to say somebody say shaming. One kasa no why be shame. So it means say maybe a beer na we live a life beer. What they can't crack and say, oh, you Germanfo, it's difficult for me so bad. Now, because you know, crown, yes, so you better so. But your man, when you say, family Susan, you walk a maybe so can say, why yet one way, yeah. Do any pope yaji to say, or any pope to me, but you're not a difficult say, obey to say, ah. Susan Pana so aye we menyini but you obi so aka ye easy to tag mini abema enye no na eye ade a ye fight for me say baby amedri okay say obeka am obi agi adi say obeka omunji me emfa me ho matra ho wo pa aka say si Adam free be ma dem mo ba di obi dwene emfa me ho okay die me koye na no ana me kwakoye e ma say na emfa me eno ni asama ye ka no enti die me bisa so say enu nti enkrofo bi ti se mimi nti yenjan ne nkoso ana dabi e wose ye kan ye jai se ya bako semmu no se oba etu ne hu si wo se obeye MP ana ye de oba ye running mate ye ni omu endi no wo asam ne adwuma ko anipa na ebe ye ne so enye ne personal life mame ma o example time omanpanyi dadajo mahama yeah eyi ebo professor Nanadi 2020 elections nim obo professor Nanadi say kim dem say beye anwumre kakra first thing I started social media full so this ni bi oh oba waja aware de ne running mate bibi papa be wantimi kura nhwe ne fie second thing oh mama be onye serious oja aware kura nya nne wa wo sen oni ni kunu ntam ye basa na nkrofo start ka stories fa no the next thing wuntumi ene two parliamentarians impenifo e parliament e ka so ye beyifo ama e bedane asem mo apologize say at some point now say ye yi be ma running mate na warija ye ne madodo a owo ene ade me pa acho mini abema eno ne ye beka na ye beka safa de ono so de ba bebo man yi mu nti de ye ka ne say ye tu oba si ho no mo a mo me ye nhwe ne modern ba wode ba ene bia ne qualifications okura ene adwuma wa ye pen okay de fa ne fie sam won de emwa obia wa sam won fie enka ye gina bibi say so a misra wo mini abema nka yewura Canada Japan ko beka so be presidential candidate ebi anka ye nkasa because on beka so wa wododo okay ana oni ma bebre awo anware omo okay ana wa yese ana wa yese enso so no enye no na omo hwe ye hwe ne competence ye hwe ne competence eno na ye kase so oba begina u obe campaign emusa no se na wo be hwan na be hwe wo ma ana wo committee anajo hwan na be no aduane ama wo kuna no nya wasem me de ne se matumi ho asi wo ena MPP ne NDC so e ma wo ye nyina ye nim ena first no nanka sa morning show si kura no political parties nko omfa mama just o mani ho ana time ni nti enso ene Metro TV good morning Randy Abewo da e manko na eba MPP ni NDC munyina nso munya mama omo ba enti adan na mitimi ba be ka amanyosem mu e kasa fa mamu a ekoso ene de ye ne de enya ho na edru se me be ye vice presidential candidate dia eno ne hu nse dan hia ba ye hwe wan misika me de beboa ene ebia ma ware ana me ware ye so sikar beboa de me man so ye the same thing because say oba join the boss stable
what are you so bringing on board aside onim de ye vote because onim de no ye de sika de be push nim de no amna to Ghana for asum just wo ba na so sikasemu enkoye kura sa de a enso be ya asemu ye nyina ye wo ha na MPP for omuye sa social media na omo kan say short code omo raise sika intino adentina omo akere say omo betimi ahwehwe sika yeah ebe so omo sa tentem that omo say ye twenya every number so na finance na ye but omo kan kire me mente amount omo nyae but ya dia me sure say omo ye ready me omo beka so atia say but nyama we na say etumi ye na di raise sika na etumi eboa epia ema o party no so me kai say na kufu adokura me oba me kai say pa so oba senka ye nja bibi ma ema nkwa na omo fa na ebe ye asem kwa no ne party mu so internet party for na kasa ehia nchechire a party for na kasa no eso omo tenase me debia me bisa omo say omo gender policy ana okay o mi gender policy nti gender policy no say wo bibi sa maybe e wo ho no wa hyehye bibi sa wo be make sure say nia ebe boa ema no wa ye hyehye da ho nti wo be di so nia ebe boa mema no wa ye hyehye da ho wo be di so na mo ni sa hyehye wo ho a certain obi asori a obeka ne ope so nti na ever me kai pa say over almost 2020 was 2002 me kai pa na de adwuma ojo FM me suma obi say enkohwe enko bisa MPP force omo gender policy ana that time na dambuche era dambuche no omo nehwe na omo nehwe so and it was for all the political parties na say and necessary ade abode right no be but I share no ho a ebo yi I say na man ye ni constitution nti ye so bi asoro be ni ope but say obi bi share da ho I be boa parties no omo make sure say ebia before the next ebia 4 years no ni raise ebia ma be say 30 40 a omo betumi agina ho akon amayen a omo be call parliament no ye be hu changes a ye pese hu e wo parliament but ye ni bibisa nti ni ye ka say enka ye ma emra ye enya adwuma affirmative action ohun enya adwuma bill and up to now ye ntumi enso enye sa bill nti sa bill wo ho a at least ebe more friends say akonya bi say this is what we should do say when I say so na ye make sure say ye was my politics one for emra nya sometimes enye ye because we share friends saying hwehwemu aye no you see 80% of countries are almost 30% of women in parliament ningina came through some form of legislation na emra na ye de to ho Uganda for a proportional representation den ya emma nkro nyina baby no matter what political party be gina ho oba be win yes no matter what momienu na mo maye den maye rotate amoba efense government abem mo ma oba so enye efense running mate na come January 7th 2025 ni hu say oba meni oba ni gender diverse ticket en ne ehwehwe and ne ebo the rule. Yes, my their own enemy. Do you support your own? Oh, Papa. Sebi, won to me. I was so yare da hospital. What did you about? Many abema. Ye ka Ghana politics mu amema dodo ade asi ani wo kuro mu e agro. Esi enya e Papa Kennedy e Japan. Okay. Sa presidential primaries ya ye wie ya. O man fence si ani fine. Bantama elections ya. Ye ra Kennedy e Japan nuane asenso boache. Omodi asisi ani mini abema oba ne bema oba bema ne bema na nsem mu anso am say prime minister omubeye ikura ba bi wo ho amema mienu omodi asi ani ya normalize say bema ene bema betimi agina ene obete ne ye ka say ene mema mu de ka ho de ehia enso mame ni Susan ye ti ha ikura akeki ebia na nka ofiri political party bi na mesu bi firi fufuro na ye newspaper discussion na asem bia ba na ye twebeka so wo hwe e ma no de omote ho a omo ye wo enti ase ya normalize say be ma ne obema ye dia enye no de enye hwe na oba ne oba bibi kinta wonta waketu abi kura ba ne ye pese ye dane no mo de mo so mutumi twetche ye ntwinche eye munsusu ye e na ne ma bi wo honom a se ye kan na to utirimu a eno na wo utirimu a odinam enti wo hu bibi ketu abi kura ense saa na wafa ne saa ohun ena etoda so a obehu ye si ho oba ne oba etwe kura na se bibi wan na she mfimfin
ebi e be ma ne hye mfimfini okay na in politics ankasa no so we share from the across the political party divider share how many times a man you a contest to a constituency election say be a ojina me MPP oba fufuro ojina me NDC omoba media out mo be kasa me metal to me meye we say how many times do we see that e we politics mu ye hu ne sa but mema ne mema ma ewu okura bi ebe mu baabi enso eni nyina ye nka se be ma tamfo ne be ma ya normalize no enti eno de anya de a eye adwuma oba anya oba tamfo ye so ye ho ase na ya ka hye yetirim nya sa sebi enya ne sa ane ne ma ya ka wo hwe TV so a picture be na wo hu e for oba ho ena na Susan ka se ne nya ye sa osifo enti se ne no Ghana obi na be ye judge oba ene ye bo hu da wuro de kire nkrofo so oba ya mana yi oba afoforo so ba ebe ye yesa ene ama yakoye nim a ene ye wo ma chief justice yenya ma nya ba ko pekura yenya ma mse third one Sophia ena current one ya ho ena parliament nso yenya bi enti eno no ehye nkru asron ko se so hwe the basically the three arms of government na ema occupy emutu akaba ko eno eho sa ho no na ayasa aye ne aye no nti na yenso ye bo hu da huro ne sebi o senka ye dum pempen so a ye ka se Ghana ma afidie ye mani nyina beto ama party a owo obara ni meet se mani nyina ka ye tibo mu ba ko sa mini abema ebefa se party a ebeyi oba asrani meet no Ghana ma yesremo eto abade ama ye nyina ya nto aba ne enka ye humum na asam de pressure bi to dwoma ama ne eyi baomia se tinchira mo fo ba pressure de hu hia bi ni se ukọ eyi baomia beyi ni de ya woni yi ukọ eyi menhia enkramofo e wo ho ne omo maka se de bia ye bom paye ne yesi emfa napo eno anya pressure enti yeso yesi on for ba eba we so ba kro ogo so hwe bedwam or Adom TV mula bre aso boys in medical kra ene arapa till game park is up there se ba ye beto akoma ne so bi me say what tried where we need so pa ba we are 12 near number 6 other draws beba now sweat me I journey oh dear so John Dramani Muhammad and Yeka Korea come here say he's certain of Professor Jena no Poku Ajima. But once it was when this oba baby. E mawo bebre me modi mawo no mo ankasa wo munim. So utimi so mo oba ma ne ko radio station, TV station, e ma ne ko gina party na nemu. E kasafa amanyosem ho ne niema aka nyina ho. Dia me nua bema sa oba akro na onu so timi ye vice president. That's what I'm saying with the qualities be quality be ye vice president. Omo fa criteria ne mra bonten be ye member of parliament. Ye class prefect. Ye SRC president. So do you think is that the quality to lead because this will be a kasese mampani etu ne to kakra bia on a commander in chief of Ghana Armed Forces. Now what should I say? There was some man who could roof a bit me the Chief Justice. No, we are talking about Commander in Chief of the Ghana Armed Forces. Two person say yes and to it, you know, baby, and who bet me a general may when you are. And Mass said a bit me could that sword nimu. And I saw the lawyer there in Nefa. Red Liberia Ellen Zelib Johnson. On your Commander in Chief. At the end of the bad table. Joyce Banda. Malawi. Liberia Georgia na saying the two na dear so ne running mate on your ba Jewel Taylor. There be no mukra HS omun to me enye commanders in chief. Tanzania. Oba. You see Ethiopia cross oba. Omi na omi commanders in chief. Na ye kwa ye share se agya omi na. Omo be pa ye ho. Omo be pa ye ho edikan kra ma ya kechiri. This is the Republic of Ghana. And me bacho ye ni Tanzania. And Ethiopia. Why na nipa ne doso? They make the Republic of Ghana. Not about the numbers. Who should be one more or numbers? Get about sena or money, ye kura or money. Ye kura ni sen so. Mini abema ye kura money sen. Enna ya sitina mponi. Ifiri he ba. Ya sitina mponi mini abema. Ye kura money mu sen. Baby I remember na dia beduru ho. Ejitumu ne ka mampenda da mahama o maintaining Jena no pokwa. O maintaining no ma no homaden. O maintaining na o ye na adwen se o sesa. On for ba. Dr. Mahmoud Baumia, se wutie yenya for ba. Wo de wunya nyi bi kra deda. Afi na wo ba.
enti se ne ebi mu ma pressure say fa nkrofo binom no yenso yese for ba omo de pressure de ba no omo bodin ebi mu bodin omo bo na podin ebi bo aduchu ebi bo wise omo de any personal interest ye de no eye public national legislative developmental democratic interest ye de no nye personal enu ti na ye ni bia ye de ma wono na omo ankasa no omo ni sebi ye papa na Akufo-Addo why be pen Ali Mama Hama anko ofa Ali Mama Hama Ali Mama Hama oni Ghana ha oda so ye Ghanaian wa serve as a minister what you kwan enti so omo hwe party ni mu a party fo nankasa nim se e ma ne de omo ma o betimi aye adwuma na bro so both NDC and PP yes over parliamentar say you were 40 women in parliament MPP fo wo NDC fo wo wakuma ba bedru parliament me pa hwe me nua be mo ntimi nya vice president enti me mfa ne say MPP ye 20 I'm not sure. I'm say 20 na NDC 19 say either way so but amongst all these women sebi me nua be ma obi ntimi nye running mate ye wo ma omo abeye ministers a omo ni parliament e wo both MPP and NDC obetimi aye running mate ye wo ma omo yi omo ti pen akọ primaries a omo enwi ni ana mo de pressure to sa empenfo yi eso ya for pressure to so me nia ba me nyina na etua tax wo man yi mu ha okay se edru se ye kasafa ye nto abama ye na political party na ye ba oba yi edie mu ye behwe ye beyese ya ye nyi ye tua mi tua tax ye firi marketua mu a ye nhwe se me ye oba na ba ma de ye nyi ketwa ye nya ne sa enti akwanya na omo wo se omo atimi ka se ye pewei no ene ebi mu ka se fa wei no ye nso so ma a ye wo Ghana ye nso ye wo sa akwanya ne se ye be kire wo se enam se ye nyina ne ye ka bombu o ma ye papa Kofia na o kan sem bi o se se wo pese o man kwa nanimu a na o man ni tu mpon a enye se democracy ne nko a na emom democracy a obi aka ho bi obi a no wie na o sa de si so se oba nso sesaman that's right enti ye mfa ma but the year nyina yeke if you educate a man you educate a person so if you educate so and so makasa na atweti na kuma na go say sanity that's anya enya kan anya in the kan agree in the kan eno nka je wa kan one mo amna ba say sanity me nya be ma yen kan nokre se wo hwe ye researcher akokọ so ni ade na wo hwe bibi a friend female headed households wo Ghana ha wo yem be show e ma dodo o mo na gina ho that's right a o mo kura fie ehwefie emema hi na ja aware omode nkwala ne ko yenya mamma no na mama mbusa won so se oman mu ha ye kasa ye se oba na hweba nti oba won hwe ne ba de o ye irresponsible onye oba e wo se ye respect na ni ade oba ti mi hweba ye gidi se oba na wo so hweba oba kro na hweba na ma oba ne be ye president ye se oba na hweba no oba ni nti mi nye president o se ne teacher for ni timi scientist o but I don't say want to me emfa oba because sani aye ka no ye hwe ye mbra no kram people who say ye sentintim mbra bebre ahoro mbra international instruments na national constitution ye baby Maputo protocol ye Africa de ye CBD sida ye no so ye international and no so ye nyina na wo hwe mbra no mo e kire say e wo say aban bia no eba so a omotumi eyi niama esi emma akwan ayentumi emmo enkomunim eba efense ya ban mu nsem so ho nti eno so ye ade da ho apart from emra no so no uba eno so ye ka say right wasedi ya sedi say or say yes yetumi ebu oman bi asedi say yetumi ye commander in chief ni bi after all time oba ye chief justice say president to kwan vice president to kwan at a point in time oba ye enfanse speaker so to kwan into chief justice in the be commander in chief say bibia no anche but still as I know chere say oba betumi aye vice president asa so kura akwa no aye president so for now the Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia John Dramani Mahama epo wompo mo de threaten omo ana omo fa no threat yeah threaten omo but yeah encourage omo yeah put pressure kakra yeah advocacy boni be kana sem but nya omo kra actually
all the parties now EDH and maybe so independent candidates. Oh, to me, yes, sir. Okay. Yeah, Chiraquino. Say at least or you or buy ye, but invisible. So which means why a leader because ye decan ye bon come say I see a near fra. So when you say ye say ye or bar so be baby opinion. So but to me, yes, sir. Nay, yes, and ye be or be and ye be oh or barbecue me if it may come be missing. They say young new voters. Be 18 years since 2020 here for that year last elections. Almost shame mashi. A dear being for na most party modeba. So what you say? Into the wood you're burning bar. It's a fresh face. Mama marketing ye. Oh, I think I want to vote for this particular party. Because more ideas and normally no so a mass of bad table no so. But a man both NPP and this. Come say the near. Moon clamping money together and can say or moon qualify. But even in the qualification, it be exactly. What me as son is who say a simesi or bentin way dear or qua a bay. Have we been able to meet them say, sa opportunity in bar one or my crowd say or Messumwana? Are they also willing for themselves say mobile campaign be to support say beer? Bashi amatia social so ye campaign say Dr. Baumia and family as running mater my crowd for that opportunity. What be a question around about week akla. And a bash my say my crowd was say between me and the SCA. I can't but was it you can't specific position vice president. That's right. What did Jamaica say? Become member of parliament there. On one case on the issue. By becoming vice president, choosing you out of the lot. A man no is to say you perceive push your to that. Muno mo din komo say o sa pepano. So opportunity no wo beje. Say na e perceive bisa say criteria bi wo ho. I mean bisa na sem. So we bisa asem be bi. Okay. And I o man mo wa he. So na a man now ye almost running meeting. Then what did they bring? Well, let me say, who say be one more? Can afford a like asking a question with a question. Oh yes, but who say be one more? Ya to ye share. Oh bia na po ye boarding. Why you crowd say obeye running meter? Because even Dr. Baumia dey minim penny be a bonding bema. You no can open at the train penny for say me ready for it. Because see the fact here pushing for me pushing for man maybe be an oba no kwa ye de ani abusi esu senka obetimi an e be na ne ono akasa mentally onye ready for that position. Let me just come in here for a second. Okay. Now I'll let you come in. Yes, see my barriers are higher. You see quite into me and my politics the media can ho. And so what was last man working somebody on the media will also pick it up. Okay. So and then they begin to run with it. And then we have portrayed the picture, say, Emma, we are not ready to actually become, the running mates. But we are more than ready to do it. Okay. So and so most of them can be. We now agenda now was setting. Obi by fast agenda we see no one can say Emma and you're ready. Upa me and out in your vox pop you hear what people say if they have listened to you. Okay. So and then they are doing. Because I'm mad and yeah, sure, say mad when you're ready. So I'm me a friend saying, say Juma, we so say okay. When you have to ask. I'm say no cremono. Say Ukobisa will be say why you're ready now. Political parties no. I can tell you say. On say beyond Nyoma challenges I have Bobo Bosu be free see a shame commodity as ebepem sabre no. Say ye Nyoma ni na free ho. Na ye ja playing field now. Ubenya more than necessary. Wow. Oba timi chief of staff. And na Ghana ye wo boy deputy governor of Bank of Ghana. E wa hameboa. Ya nya oba wa ye chief justice. Oba wa ye speaker of parliament. First oba wa ye chief of staff. Chief of staff finance ministry. Yes. Ya nya bi. Nti die na ye dey ready. Okay. Beyond interest. And na mamenka bibi so last one say efa campaign ne de ye gidie ne se oba nso betimi aye kwan bia so ye mana kwanya na obeye enti say gidie no nso ne ye de asi ye ne so aye de ko enti 2020 nipa bebre wo wa 2020 for instance nipa bebre wo wa omunye NDC for enso so nam say
former President Mahama fa Professor Jenan nti. Omu to omu si wo ye campaign say yenso ye pe oba nti ye be ye campaign. Mera Sebash. E ba so betina fi pem no osoma jodi a eno ane Kingdom Homes. Entina ba bia wo abrochi na wo pefi ato. Na mpe so sika e be kwakodi obi a ensemu a ye Kingdom Homes na hwe number we na friends see 0536 149 961 0536 149 961. Security at tight. A serene atmosphere. Uro tim sampa we rap community papa pam. And first come man will be a keso on pefie a mountain. Pe Kingdom Homes for free. If you me a coupon be punished. Then from a papa and found sham office no a coupon right after Latte Johnson. 0303 939 987 0303 939 987. Kingdom was no challenger. Very good morning, confirm our Eja Noah of True Faith. As of Manopai Mechiao Pa. And also happy birthday. Enko and Fama Hilda Osu Echan and Aya Enima, CEO of Love Hills Boutique. Alaji Israel Ena Owo, a special one. Happy birthday in advance, Enko Enfa. Manyamisha, no nyoka sekopim so beye kesepa. Eka so chanopa, kosi share your election headquarters, Kokromoti Power. You had live coverage of NPP parliamentary primary. You better not ever see from Kring to Kran. Medine Akwesi Insia. If I said yes, background.